Offering about for Emma Atin and Ahenkan 93.3 FM. The Most High, He shall abide under the shadow. 93.3. Achimawabo, the best in the East. Onima banka so Denina Eje Mimi nyamia Anopeyi Una medao Yes, Hey. Mani mo ni chase bi uma me. Mani chase. Da. He that dwells in the secret place of the Most High, he shall abide under the shadow of the Almighty. Ono ni yegwan ko bia ne na bank se. Yaba. Tiano. Ehefa na je senya sase isu ahun na se Tiano Onima banka so Minyamia Anopeya Eje Come on. Voice na say no pay. O say dey. Let's see what say. Ninyamia. Una me dawo.
Wona me down wo eje me down wo That's right. Some 51 minutes after 6 a.m. Martin and Brenna song coming to you live from our national studios here. Ekuya Frakuma precisely watching my babo. I don't know where poor man temo. The Ajisa no pay Onyankopon e de adoma badom so techrema da bodwe moje du mu afusan ye se ne yen so wadom yen. Near that so tiasia no pay no. It's of course another beautiful brand new Friday morning. Live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3. Everyone say we do free sub break up him sound up no do bebo. Match brasso. We share with me out chiano. I think komo bi e wo ho timi ni di. And into your that's so am I kwan e wo wadwuma nim. Ye that's so am I kwan wo car nim. Ye that's so am I kwan wo fu nim. Ye that's so am I kwan wo wasum. Baby bia wa my kwan.com. Anope ye that's bebre wate. Onyankopon kan ho no nti nanim nkyira o. Ye wogidie ni ahotoso wo sa o sa berima odom berima o mintimrim dade akon bema o serebo sekyerema wo wedade mono da amansan hene bransam adukata were Onyankopon a wo sie no na da etoso miensa ofiri dakamram eba ye kentenkrencha no osum fidie puase a wo yi akyereben apramre ni asono sa Nyankopon no ono na anopai ye dan no enunti ye wogidie ni ahotoso wo sa odom berima Nyankopon ni mu se obekoso adi nkonim di amayen ye di free ni ye di bem obekoso akan hu akora yen wo ne nsayem na se ne na no wo ka kire David se na David di oba bedane mani kosuya obi bi ode ne nsa be ka no de ne nsa ka me awurade and that person will face the wrath of me directly and opay awurade nya wo nani kosuya onyo nani kosuya e free tete ne ato aba bepem sa abre yente se ya san lai adan ya Onyankopon bi ebra wo de ba be di akonwa no aso a ye kwakoto ne so aba yento ne so aba obi ntunefo nanso anamontuo ni aginasie bi a wosie no eboa nipa esesa nipa brabo anopai sa odom berima no o propose Nyankopon no dade akon berima no ono na anopai yesi ye dan no a ye dan ase ye ma ne franka so de akere adasan wiase amoma hunu se ampa sa subiri ku ne sa niema no omdidi akire ne yade ebegu amanimu ase fa wo to be ma ne so fa wo were hyani mu dan no lean on him, let him be your refuge, run to him for safety. He will preserve your soul, your body, your spirit. He will cover you with his wings. He will lift up his countenance upon you. No man born of a woman can harm you if you find yourself under the canopy of our Lord and Savior. I don't pay found to say don't bury man so. Or to find some way now, or the farm from a way now, or the Fabian way now, at Tadia way now, Kura with him a now, a fear with him a now. Unya on any year, Jumas ye the funny museum from Mebre was here win now. Or yere or the fan is also on from Mebre was here win now. Ukunu or the fan is also on Mebre was here win now. So the foul mass or mammy or papa were boosting a fool be so. So Mebre was here. Say a would dinner would done no.
Eye Ghana Nyankopon na wodan no a. Eye saa odom barima na wodan no a. Anopa yi se eye otwiridi ampon Nyankopon na wodan no a. Eye dia obo osoro ni asase. Pam bronsam free tutuka bronsam ye yesanku obetutu na ka ye ya wantimi antutu na kanti okokotena adabraka no sa Nyankopon no na anopa yi odan no na wode wade ye nyina hye ne nsa a de nipa beka ma omunyae ma omunkoso ankeka ma omunkoso ankeka de yin ubeye nipa de ma omunkoso ankeka but se wurade na wodan no a ongu animu ase ono ne na no Israel fo ne nam na ayifuo di won achi pe on abetoa so anom won so ohuriye Bible se wabra wo muduru po ne ho a oto on ani hwe on animu a pui na ne esum ho enya senketoa so odane on achi nso na ohwe dia ekoso on achi a won atamfo na wo toa won abetoa hye won so abeje won kra afiri won nsam na Bible say amunumu ha Ewurade Nyankopon bo kwan to baabi a na kwan nie anopa Ewurade be bo kwan to baabi a kwan nie di ama o ebia sisi ade when you look at your present situation ebia de onam no say me ka kire o say Ewurade be bo kwan di ama o abeka kire me say no this is impossible Debi we nya de be ye adwuma mimiti ewu pa o me ye de nkokonya adwuma o British Council listen to me mimiti ewu me ye de nkotu kwan ni bi wo musuku no min kobi and into me de nya sa akwanya kakraka no but anopai I have come with a good news. I have come with a message of possibilities. The message is that Onyankopon de obo kwantu ba bia kwan nie wabra wo oyira ho ho wani da so asa na wabamu abuo na woto ani hwe benkum ni fan soro ne fom eye wadwene se humni aham omunyina yiwu no sa bre no na Ewurade se dan no na obehye wani munyam obeye osedue sie subonten ho wabre nnua nyina po na wo nnua ba nyina asumagu fam no sa bre no na wo ba be yi nhwiri ya beso aba sa bre no na Ewurade anu onyam be dan ne ho adi sa bre no na wo don se be su bu aka se ampa meni asafo Ewurade na nam na yie ni adoye ne bedi machi me nkwan na nyina wabra wo to me pono wa matamfo anim wama me kuru aye mabuso anopa Ewurade wo bese wani wonya wo betere anim akere wo oka wo ho odom berima no ne tumi na no da so wo hye ade ba akopɛ na me pese wo ye na anopa yi ye me pese wo ye ni se gya wo pemu fama no abrabo na wo boni gya mu fama Ewurade Missy Jamu Fama Urade, man, quite normal may Abrabon so Chiasebo. Allow him to be the chief cornerstone of your life, and you will never regret it. A radibek trewo quain. Now, no, making Kababoni baby, no, if you wouldn't is soon kabi bunumu, we had a mouse, no, dear seat na betri so was so a brana one namon Casserene sono. Would you know why you say when I won't namon Casserene so? Now, so me would have my mouse do see my betri so into 9-1. Na 88 ya en sonienen Casserene sono and 9-1-88 ya yadimono and 9-1-88 ya nimguasienimono and 9 na 88 ya and some kikan crofo kagu so egu animu ase ebirum pese omo brewe dwuma se wa ware opese ogu no no sa 9-1 nam sa situation ni mo no ebia wo de obeka se ye wo ankasa na wonam mu da bi eye mi awurade ena na me namu ana me no nam me ma wo so du si ma battery so listen to me abrabo bia wo namu anopai awurade se me nka nkira wo se obema wo so de wo asi na battery so obese wani monyam ongu wani mu ase awurade anwu Israel fo ani mu ase wanya wo mo amfa ma amon atamfo ameto anhyo nso ameno am so ohuriye na wo duru nsutade ne ho Awurade bo kwanto baabi akwanie pai kwan de topo ni mu a ema wo mutumi nante famu epo konkran kohwepo ayese Onyankopon pa mu de kwan to mu enye Onyankopon pa ne bedi saade no eye poso na odi na kaka bensem se Nyankopon ne ye kana asema no pa ya wo te wase de subiriku wakoje bansere de ato asene no ani bekun wakoje nka wahyehye wonsa de bi atutu kun mesi yebekun wakoje spray bi de gugugugu ho na ebebon. Listen to me, we serve the Lord who created the universe, including Sasubiriku na ujini dino. It is God who permitted it, and oyaka kabensem so one fa wo ho antu Nyankopon so
when ya wa brabo mu amfa nhyɛ Awurade nsa na ya wadwen sɛ wode wo nyansa na omode mbɔ ne bɛya me ka kyerɛ wo pen wani mbegu ase sɛ ɛyɛ biribi ne wakɔgye aduro bi ne bosom bi nkwase asɛm bi ne wakɔgye na ɛyɛ wadwen sɛ wode wo ho to so anɔpɛ me ka kyerɛ wo bewu ba bewu because Onyankopɔn Bible me ate sɛ oyɛ ninkumfo wɔtwe nunkum Onyankopɔn yɛ obi ɔtwe nunkum ɔne obi ankyɛ n'ani onyam ɛne nti sɛ ɛwɔ adwene sɛ bansere na ade akɔto asene no ɛwɔ adwene sɛ nkawa na ade atoto nsa no ɛno na tumi wɔ mu ɛbɔ ho ban Awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ wadimi dodo wo bekum wadwene nya dwuma o bekum fa wo ho to ne so fa wo werɛ hyɛ ne mu nante wona kwan so tie dia Awurade nam ne ma so ka na fa yɛ adwuma na waso ɔden dodo adwaman ne yɛ ɔda dodo wabɔ adwaman no ama adwaman ne esu fe wo so boa sese wadwen wagimi dodo tie ha ma menka nyame adwen kyerɛ wo obrɛ wabrabo ma woni buafo jai wabrabo mu fa hyɛ Awurade nsa wote hɔ no na wode nsa wabora no pay hangover kyew waboro sɛ sram jai wabrabo mu fa hyɛ Awurade nsa no wo mo awo wo si da bi adwaman ketenkete papa panimu guess small guess wo mu bekun besu wo mu bekun mama yen keka nyame adwen kyerɛ wo the nipa so aden dodo jai wo pem hyɛ Awurade nsa. The Lord is ready. He's behind your door, knocking. Osi biye mi na mimrem na memeboa. Ma mimrem na memeboa. Ozo si da bi. Na de akohwe atew, o de akohwe atew. Sika to wo nsem ahunu ne ode ye. Enti antwe wa adwen fansi so se e wo se wutu mirika kodan Awurade. Kofo bekun ato atwene dan Awurade. Bata Awurade na tie ne nkyerɛkyerɛ na be yinhyira mami fa wie mo brand sem fa ma o onyame asem na ne de ama wo na enu sipe ye ma sports for no kwan no mo aba a choosing generation, a royal priesthood, a peculiar people and holy nation. I don't pay me wakasa. Wote, I don't pay me today. Me wakasa. Sawati asye. We more brand sem. Also, in control, I don't pay a dear we at I don't pay you know if you at Nemum. If we prem to bread on cohon one day cronin soon any beba form pa. In soon any beba form with Bimuna Wamia Yahoo do be into Emununa Yenimuno, a better crack, wajin ni so, a better crack, na fee, and soon a pradan and name boom grasa. And Yahoo do be a pradan can ben antin and Timunya dia in soon a better. Emum, Yahoo do be in so dear. A pradani janona in soon so yedeng. And soon and nane we are prem to brenosa, and a weddano is see at ye. If free normie and son on I hormone edia chrono, chese because why sa nemum e adia if ebete. A wiani be unity. If free prem to bro hono air corno kakra. A wiani be unity and antinantimoa. Intimia who do be no monsabekan wia. Mia who do be on monsabekan su kakra. Ah, you the morning name. If you bete, a bear sad ya kwakusi no nine. If free no num hono model chrono. In soon bear said ye et a woman Yahoo do be. I'm a wee moon so ati kama ediama a year or man for ibinum. If you more brand Samson Besia Quene de Muno, and no, and a free at my cassia mua buy and society womanable a day amount. Yabama sports of one of quite almost sabbat to us, so we are besaba, near Babet to us a day amount. Marching any jumediani ding, Udi Ahenkan Kwame ya boa. A dream kufi mensa kobike Billy man or frame or bow ba or furi amanfo and then so I would add to see ni pada seni and into a young quan chain yaba yaba for some Cassian so for God and country your best son waka and one and naku if ya day buja yeno yenu na yen fe na yen fancy Joe apo moko de obi bibia come on Endra a man ball nyansa ball pa ba asase no as a first half ne de na omusuru Nigeria for no kakra nse Nigeria for no omu ediba no ento omu so wo wa nti Ghana for no ko omu nchen hu so omu ginigina omu asesa but all in all no omu ya de omu say chances be brave but me you know omu timi utilize ye no etimi boy ma nya good nti we na ma ye kwan ma ye be ko World Cup ni bi won
World Cup. That we when qualified to the World Cup. And I when so qualified to the Olympics. Olympics in the free mo. And no young man na koboy. That is the Black Queens in the koboy. It we don't qualify na do mo kwen. No one good. We inform on baby. Good no mo agye no. We inform on baby. Olympics qualifies in the once Americania the ade no bebre woman Olympics qualifies omo year tournament we are there but the chance we serve as Olympics qualified to say Americano and there some other games be but oba no boom we in serve we dey do good now why dey the coffee almost starting ball Olympics qualifies now but no Black Queens na kobo ye no em say Nigeria for na yi free mo say Senegal mo ba ko eno ti no ye ntimi anko anfa anko enim ti we man member ni nyina no anya dia obi a de ko ba bia ojo medals na wajo medal o de ba fi nti no eno omo yade and even go na Ghana consider no crampo was a goalkeeper's blunder. I don't know as watching it to fan in Sambina akwa no so ono pra o hye na ne yem hye ahye no no it's no expect it was shewy and none yam shene pa and the yam machine if you say mekai say omo bo mo first game no was having we Ghana for ko no make bu omo huro won pa ken captain defense Mukarama Abdullahi ye no share second goal de ma Ghana no omo bu omo huro won ye say bo na nyefe but and I'm crying omo wie no omo finishing no wasn't the best say ye bobo na ye referee mu aben a ball caught through you throw in was one tam to brain mu no akogina ball ne ho and sometimes tactics ni be be tactics bra to delay time yeah we ma card nso the card in the so but na say ma card hard win over bia once say other games wo ni ma you say you want some simple idea bi wo ho no mo finish hard and I want to say abro for that obi bom won any some stage say draw say no money nyina account even everything about say a technical team no advice on the more players no say sometimes say would delay ball bi na mo ba ye ba be pon na wa wi ni a na wo lead ya ball no ekọ through wo so okọ tambe to no in na da won chen kra no pretend say hu ball na ball no ebi ba there na say na ball mi enu kra na egu game sometimes okọ grounds bia that point na drew a omu se boss 20 na park na so omu 19 fruits na ka ba ko na mo body pe di ba ko no place team ball quarter stance ni mu na omo chances abo me say ball mi nu na na egu game na chi nya mi kan enra ma na me hwe mi pon fi ha na mo nyumre na me kokko hwe we no o sometimes ka ho ball mi nu gu achi come to bra mu no you pretend say wo hu ba bia ball na eno na ya futu e de ma wo emu ono abrofo no se sa de ni si a omutimi jagra kope nia boy no da po no jinson ko fa no mo anu no pe sane man ina ya e bom you finish hard na effect sometimes slow system no na ma players no ebia eduma bre wo mu ana ebi motimi asset wo ye e wo game no mu and me fan say akodian so di tia ni other form no slow game no ma no when sometimes ofato na ututu mu ntema e ma play no ni abre o person what ni abre be ti wo say obi ani abre sa o dwuna koma as a wo huru ni kakra won say ma no enya that rhythm no say no musu twitwa wo mo no ndi no musu twitwa wo mo but all in all no mo ya de o ma jigo from the grounds from the boo to say obabeje eye trophy ndi o ma ya me kwa de say dien wo mo ji no hu hia me alatafo no ane ye pese ye hye wo nkeke say nen so say san won obi mu anamboa da ye ni Uganda for ne babo na mo ho afo no de ne blasters na mo amu this sport for great guy mo wura fi mo ho me ka say wa Afcon mu da bi nya Afcon na me kan once games no mu so no and member no gina kono mo so bo final say na man boy na but Nigeria and Senegal na ebo third and fourth Nigeria team an qualify ba na ka den ke shi o mo bi yes an shi a o mo Congo ne Senegal Nigeria film da ni sabro ma ko edi ba omo ko krum e bi omo ani mi pese ye show mo keke so ya say eno a keke na mi pese ye show mo nti omo shine na mi yi free ho no mo e na mi ko hwehwehwe ne ma bia so de you be winning kwala ba na me dia na meje dia na meje e dira mi pese omo show mo keke enem so no e wo se mo nkrofo no a o mabobo dada mma ne mama mabo abo no
omonti ase Nigeria for na ye ntokwa kese ne no omokoko nti na no omhye omomfa ne say friendly bia omo interim head coach ne say e say friendly die enso gana ne Nigeria sia enya friendly o bi so ati ase nti enenso no Nigeria for ne be sa de agu onso se na be ye betimi asere won be ho na adane Dania Black Stars for the Black Stars for the dia oh we dey yetimi nti omo so ayi o 20 ni dia go for dia 9 num na Black Stars ndi o metimi ahwe ko ma de da yo ngusu ti ase china baba na kan sem foforo Otuado no cre mo Black Stars ne dey wintimi for mo nkonkon nkosi awo mo mo dey Otuado mo ko ye won omo zama di dia mo omo kupupupu omo to ho no ama omo boy omo Morocco se Morocco ama bobra on se ama stadium ho e fa ase ye mo bra omo de bia bi ompe uze kumase bi na wako bobo e ho se ya mo dwane kem ko so bi na mo ko omo se kofo dia da foforo na ma ba wi a Legon si se Legon na no go be botete no oh I see ba we mu de ye be sere won o de omo hye Nigeria for no kra mayen na team bi a hye ye sound Nigeria for ya de Nigeria for enya ba ira abrowajo na se ya hye omo da Nigeria for oh na se Nigeria so hye da gender sa da bi ba Nigeria de Ghana say the under 24 ko na ko ba enu a wo hu ma no bon edu we bi na edwane ati ase na omu suro won na yesuro yeah because coach ni grade we bi na the both players no na sa Ghana players dey man ni na the both players no minnim ara say na wo fiki o se reja ho to o se we bra ti se me dwen ho am nti ase na coach ni se so coach ni se aka kuma bi so le mo akoye na me ka wa ha no mo papa yi say e wo mram and random say na bazigi bofu the finishing wasn't good. Girls say na abroso na time. Ekono na duo baby na hwe na wontimi nto aso a ade abaye bia be mo ni sa game. Professional for fa kwa wie ye bra. Delay tactics e ho. But we mu dia na mo ye na time. O so betina bo akoturo. Aye da wachi bo. Go na o just wachi. Obi ni tactics be o si bi kofie. If some kofa ball ntutu mu na Nigeria for no share. So mo show yeah, we are saying so on to minister asama na okay Nigeria is not the same thing. Oh, Nigeria play against Ghana. And finish wasn't the best. It was so it happens Africa even Europe. Delay tactics there. Oh, but the omo na keep watch ball bi who say ni mu na ene se we bro o da so keke who say na so da so na dey be tiro da so na wo da so Nyaro hero. I'm say referee for Ghana papa. Be here give be am. And your friends say obo nti referee ntimi nya ne hwe. 50-50 ball bi ajema Ghana. Say wa che ball. A obi a ohun number bi empirae. Na wo da ball ne so. Bobre mu a. Na mo obangasa Nigeria ne Ghana be ball. Na ko for referee free Ivory Coast. Ada na mo go for bi mfie bi Egypt na say Algeria made. Ni so mu wie am. Na I don't know me na nyafe. Because ball na mo ye be we na time. Because Ivory Coast for ye no mo ye fine. Moje bo mu amutumi twe. Mu amutumi pass. Na wo to for ma sole. Nobody momu no ha ono bo ha no me say ndra o man sanka bora pa de na for bimu o mo a abodu no na bo ba na yem fa adwen nje amre adwen aje any tournament be so you so adwen na de no matter what but e bi o ho no mo a so no omoje kafa hu so bobo onyi na omo bo na so mu lead a sometimes e bi ba bi a omo slow system no the American when you slow system was mu the American say omo de no ba omo ya mane boro so tam na ento as me slow system na hu say even if you omo kra bo me no go obi achi na waje akwaje bobo ya owo offense poetry there it happens so boom na me tin one the coach I dey shocked we are the papa was ebusia me say obi we are the papa was in a game no matter what say ball eyanyankofa and I say eyanyankode na ye but in a game nya ba ya ba win game abaji sa 3 point no na say nye enko to referees no ni omo books him say ade a wo ye mistake do it and win your game. It did happen. So on my ako do so on your shop. A lot of them are happening and for that G. If I say Afcon the free Ghana for you and some excellent me anje. Obi anya sa de bi. Masa hwe. Ball no ball ne de. Amo de no we anya. Who say the coach ni buafu. Because they tia come for. Who say African games no anya under 24 na ku. Aka Black Queens for anga say the Bible. But Kafu say sisi under 24 year ya mo bonus sisi ya for am qualify am ko World Cup am bossa qualifies ndada what I say
so me ko cup jump for when you as a preparation game now preparation no about that form no qualify no go to France for Germany for Germany and be show 6 in 10 what I say anything the coach before I say sorry na money way no anya we na press as a man okay player pack no so one no na touch to so also be so no oda hard so no too many can be oh masa sometimes the coach said to me can go boss saying sorry me can no so coach ni ko bi on the touch line so what I say me can play offense coach man at say wa bread can you free me na wa bread pack so na bada Back so yeah technical eye into who say player wa bra he play ni free ba woni me wo se ete o ma so mo ye ma even bomb that's what I do for say ma let me happen and I make say mo yen to ma because boni bi o ho ne mo a eduru ba bi no Ghana for no tuntum no mo say game na ball nya fa bi amo be pon no mo say afa tuntum eti senka Nigeria for no nya hoden kakra bi anka mo te o mo ka na ma nya no tuntum na ka di bon to form e boy ye ka say mo ball para kana Nigeria ba share eti nya ball asema na Kenya boys bibi ay group dum go di no ka Africa wasa nations am mobile no nations am one be dia mo komra say na on baby ana o chena on baby o chena but board e na yewi okay and Ghana dey no so time ben the same time na o ma tro so 8 but ye ko 8:30 8:30 no bro there be and brother na 9 I'm on 8:30 no we starting the 8:30 20:30 oh okay nti eduru ho no mo aye be san hwe na ya support isi America tufo no mo ya de ba ai azamati gan Joseph Polamo fantastic azamati a wo ken wono abe ne de o azamati do no nya de ono me go to wa be ne de but Joseph Polamo de isi de ona wo so ama happy azamati a che do de azamati o AJT yesi okonfo boni a watena yarefo ho ama konfo papa beto no se obwama yarefo no ho tono ne mo da ase a so da na sibi azamati wa ye ne de ebi o de apem ma na say ama ezi ade na waro kwa bibi aboko de ezi tu brigado even Joseph Oyamo na kana say mkrampo no wie ni race ni krampo e kasa azamati was not fit sometimes azamati dey bi anya fit ye ko bro na anya fit how be azamati wa ye ne de he was not fit and I'm so I am anya fit azamati so ya fit o so anya fit o I don't know why so the performance won't me fa ni pokita record o hanom de na guitar record na wasa guitar record did you wasa me guitar record me ba did no ya de say wasa munya say am de to be frank azamati de me say did you na my friend aban bibi aboko de oh yeah oh you okay and that one the original na so but say osisa ototo atrama le have you for best player another player could you win some yadeba I have a share our casefidi so ya tunu din say evidence based sports presentation midin edi Joshua Kwabena ejenim Yosef Aji wanya atene ka dada me emphasize da ma Roman Babbling Saloon no maso yasem da good mu nsem no enso bro de tie ne say your bar bema na peso UT na bibia ko kama de ma dia eno ani Roman Babbling Saloon the train haircut style biabi yibeyi ni kama enso edi amao achim da Roman Junction na teams ni fie no ben ho pe afia abobo mpa Junction so ye ne fitting shop no na ebo enhwenim 0552716777 any number and 02084000859 to safre na fe mbra fie embe yutini kama e ofie enso emfa emao Festus Enterprise enso abaso ya sagudie mu nsem no ye di hia na Festus say decoder nkon na person otode abepie mu e wo Festus akache say decoder multi TV there DSTV Star Times Canal Plus AD Plus combo ni bi na person otode a eno a ene eye Festus Enterprise TV ebi ho brand biabi ene inches biabi bunye bi ato eye Festus Enterprise TV one mount ebi aba decoder sans etunton bi sanso tunton remote TV there ene decoder there nyina bi available enso eye Festus Enterprise akachi AC ebi aba horsepower biabi ene brand biabi ebi eye Festus Enterprise ebi out there no umobi be ye ma fort aba ho we si na satellite no e develop fort unhu ba bia amfa Festus
ɔsɛ fɛ number ye ɔba be siesie fort na ɛde amawa onsan enhyia sa ɔhaw no ebiu wonhwɛ chia kwan a ne wɔ ɛyɛ na sɛ achimodan ye ne shelfing station no ɛna ɛbɔ ehwɛnim esan so ɛbɛn ɛyɛ twumasi ɛyɛ sport no pempe de fɛ nanes palace ɛhɔnom ɛne ɛwɔ number no ɛyɛ 0244 515849 0244 515849 on a 0269 305 785 na on First Trust Enterprise enso edi enkomo Jubilee Hospital enso sebra ene se wasore hododo na opebabi enso age ayarehwede a eno a enso ene Jubilee Hospital oba outpatient service no adwuma oba ne ya na wasan wachi akọ ne ya inpatient service no enso adwuma we no oba peso da ho no ma sa akonya no enso aba utueska kuma bi na afi wada ho no enya asomdwe ma a doctors and nurse for enso ejina so ahwemonware wanyina atu aya laboratory no enso aba lab bia baby ede ama pharmacy ho antenatal care ANC no enso ebodwuma postnatal care no so aba ede ama ema ne yawofo no mawo awie no afi theater no enso aba operation bia bi baby kama enso ewo Jubilee Hospital ede ama maternity no enso ebodwuma sanso na ultrasound na afi electrocardiogram machine no enso aba we ni scan bia bi yebetwa bi enso ede ama afi cancer tin honom se nei ebia yare bi eteteo bibi ehyehyɛ ho hu nya wonye hu se nei udu nkomode akire unua cancer tin se bre na afi omonhwe na beka wasam kire omno mon cancer kama na so ha no so no emfiri so oni ina wohwa dia uhu ayo eye clinic ho mfide ahyemu ma woni yare nyina no ye de besta na one time ede ama dental clinic no enso aba osen eye cholesterol oni enhyeda enje ho opese utu pese wo hye opese polish osen ma osen be white ani nyina no okopie mu ewo eye Jubilee Hospital ye behwe abo kama bibia enso akoye ede ama sawba na se insurance ukita bia ye beje na fe ya hwe kantin wo ho nti so wo fie wo dwumam na upedu na pomdi wom atwededi a enwa ene Jubilee Hospital number ne enie somgie na onyo endi enkomo 0244 575799 0244 575799 na 0241 78 4645 achimodan ena afia ababuru dia so amantra bridge so honom ena obehu Jubilee Hospital Raymond Asete Rat Benito Mauli na fi Daniel Denchi e produce show no ene anope Yansen Samana say na no pay FM Shase FM Ghana Division 1 League no Zone 3 games ahodo a nyaotwe awie betumi atodwa wei Monday 19 NS Shase odani Erema Oko United etnafi one atem dan Kotukuri House ebo nyakopon adoma ede chena NS game no etodwa 3 pm and game no enso ebetodwa Nations FC betnafi one Ho United enso ebo Golden Cakes etnafi and Vision FC ede aboni still believe etnafi and Koforia sympathy enso ebo Accra Athletic etnafi one na God for ebo Sunday nyame adoma na se Home Stars etnafi and Atom Divisa enso abo Sunday Maakye On Stars etnafi one Uncle T enso ebo na so Ruby enso etnafi and Akosombo Crystal Palace enso ede aboni yempiemu aboni no miensa na sa game no enso eba so afi kwasiada games no beto aso Brekum Chelsea ebetena Brekum Golden City Park na omani Bechem United enso ede aboni bofa kwatano ene Karela bebo Great Olympics ene Aduana Stars Lagos Cities ene Insuatreman Mediama ene Dreams FC Kumase Asante Godoko ene Nations FC ebebo no kwasiada na afi Monday Heart of Lions Atlas na omani Bebiani Gold Stars ede aboni RTU nso betena se Monday na one Accra Lions ede aventamso and then Remo El Blasters say ni kuma kan fama ndano PNS report for mo e balance nyakopa aduma eyo de chena game etodwane no ene se kasama for ma GF no enso de kuma ka beja Henry Asante Twum ode nkomo abeja se odani Remo El Blasters aso ya na se report for mo e balance so se de ntia e ma place ahodo ni bi se Thomas Tepatenum Kamadin Sulemana and free place ahodo akachiri enso ntua ndamani Remo El Blasters camp no say ene enkomo akra na se Henry Asante Twum ede ejaye before invitations go to the clubs.
the players are spoken to. For instance, Partey pulled out earlier because Okache coach said we pray for a very long time, the longest injury he has had in his career. He's now getting back to full fitness and he needs time. And once we spoke to the player, we reached out to Arsenal and we agreed say he can stay. Obisosote said Joseph Pintil also pulled out because Afeina wako US. He traveled on a visitor's visa. Afeina Oyen a permanent stay in Wajuma and he has immigration issues to sort out. John also said Yen in Frimu and Ayatiase. Then Iñaki also reached out and also mentioned he has had consistent injuries in a very short period of time, but normally he was late to arrive when we were preparing for the AFCON because of an injury. And since our return here, Felisa paint when you about 1 week or so, rest rather than to come and aggravate the injury. Until coaches also said young feel. We am commander se kasama for adama GFA ediaja and anope na no see no coach e fan maso klodu enso former Blasters coach and komaka enso dijaye e fa Blasters game yankopa adoma de chena omoko akwakọbọ no oso dani erema na twimu ana se bese America ne man ko ye former Blasters enso se ade o gidie ma panse mpinifo gusu atoniama na ne abedane enso adama Blasters na bia akoye dia mo se dia ka chene se Ghana for ye dia support enso better technical team no enso Yeah, all our stars together. But with the national team, most of the time, will be an opportunity to wear the national colors. Also, prove if given the opportunity next time. I know the coaches they say a throw next time. I'll bet me about home and more money. We shouldn't be worried. This is just a friendly game. I'm support to technical team. And share how they will cope. I mean, we need to support them whether we like it or not. A national call, so everybody has to support them. We enso ayen komana se coach fan maso kunadu de agenda no pay yegusu enya the senior most national soccer team Black Stars of Ghana emo na onim se zisia the new coach aye Oto Ado onso akasa de afa Ghana call up yaye de Asia aye Nigeria ni Uganda friendly games menu a eda Ghana nemo na papa no ochemu se se squad de kopiem or AFCON ase no or friend new aye players na ade asesa nenso ade a ama squad ansane se injury bebre na enso happen to Black Stars players ni bi eno na aboa amane no na se squad na asesa o se uhwemu pa de a na se Black Stars with the new players on board no na se future no bright the more. Yeah, surely it's a pity. Always, especially when we play against Nigeria, wants to go with our strongest squad. But like I said, it's for me. I'm always looking for opportunities, and it's opportunity for each and every new player in the squad to show himself. And for that, I'm not too much thinking about who could be here and who could help us. And looking at the reality, and this is a squad with experienced players, but also a lot of young players who are on their way up and who can show me, but also themselves. On what level and stage they can play. They're extremely confident. They look fearless on the pitch. And what I liked is that in the training, I have to say, they adapted very well. They integrated very well into the group. I can see them talking a lot, having a lot of fun. So, yeah, I think it's a very, very good sign on the pitch, but also off the pitch, that they were welcomed warm by those who have more experience. We head coach Adima Ghana Black Stars Oto Ado na Ochechemo say players now watching sada from a game against Nigeria no na say great opportunity at the moment so mbetimi enso acho mbobre ewo game Nigeria Ghana enso win times no bibia enso akokama enso amayana okoso ekasaye we say game against Nigeria de game no be din pa na so squad na assistant if you say injuries na epim. Yeah, first of all, I'm happy to be back. It was quite interesting because if you compare the squad now, from the squad to the AFCON, there are a lot of replacements. We have a lot of injuries. So we have like 7-8 new guys in camp.
with less experience, but I think with a bright future in front of them. And it was quite interesting to see them on the pitch, taking good positions against the ball, with the ball, to adapting to my philosophy and my style of play. So I'm really looking forward for tomorrow, especially for young boys to show. And then in the combination with those who have experience, who have been here for some time, to guide them will be an interesting match. We the new head coach Adema, the senior most national soccer team, Black Stars of Ghana, Otto Addo. Yenani Enremo ewo African Games in so so enkodi nkumaka enfama ndra games outdoor brina enso toja na ondani Enremo na se games ni sei na esi ekoye ewo mana fem no enra na de ni bibia enso eba na wie wo Cape Coast Sports Stadium na 3rd and 4th no dani Enremo na Senegal etrama Uganda for bonaka ba ko a omo antumi anso ante na final no sei na se toja Ghana ye gina na so ebo kalmienu ema Nigeria etimu ba ko nti Enremo a na se Ghana energy gold no Nigeria enso eje silver MSC bia eboye papa enso okenu na nya kopon adoma games no dia ka che no etodwa we mema na fam Accra Sports Stadium Senegal ebo aye Congo 5 p.m. no game no etodwa no 3rd and 4th place etodwa no mu wia na fe 8 p.m. no Ghana Uganda enso ede boni na fe hu de oji gold no ede si na so na yegusu ejina African Games no Ghana any Uganda gamer ene anumre eba so aye final our African Games no no and our head coach also Edema Black Satellites of Ghana Desmond Ofe and so ekasa ede afa aye game no or say boys some company there omo in good spirit so mudi eremo and so the grand finale no omayo mu nyina homework nyina ye say game a ebas no oma Ghana for now I enjoy exciting football na bibia so akoye. The boys are in good spirits. I think we were ready from the beginning of the tournament. As mentioned before, we had to work really hard to get to the final, but a final is a final. We've done all our homework, and it's going to be an exciting final for everybody, especially for the fans, because football is entertainment. And for us to entertain, we have to have control over the ball and over the game. And that's what we intended to do, and that's our DNA. We have to control the game with and without the ball, and having a good build-up instead of long balls helps us to find the space that we want. I don't want to go too much into tactics, but no, we want to entertain. And for us to entertain, you must have the ball. And the boys will showcase something special in the final, and we are ready. So I'm excited, and I hope the fans are also excited. And in terms of finishing, it will come. It will come. We Ghana coach no one fence one ma kosoka say ade amode respect the amode ma opponent bi ombehia titu no Uganda for no see Uganda for no omo full of talent and so our team no mo anu ntino ombe go in with almost strength nyina na bibia so akoye also ni Uganda for no oni omo strength oni omo weakness anu ntino enanyume game ni de ebe gaga hu gaga. We have to respect the opponent. Uganda is a very good footballing side, full of incredible talents in a team, especially in the attacking phase and positions. We are not going to change anything. We know their strengths, we know their weaknesses, so we're going to stay true to ourselves. That's what I said. And we're going to fight against Senegal. We're expecting them to also play football, but they played long balls, and we're a bit surprised. But we managed it well because we've got a team that's very can adapt to any playing style. So once again, we are very lucky with the selection, and we are happy with the squad, and we're going to face Uganda either way they come. Long balls, footballing side, we take it as it comes. We have an incredible technical team behind the players and the supporting staff as well, with the likes of Neodati Lamte, Salifu Fatao, our goalkeeper coach, Amwako, we call him Wadaroma. Medical team, Yangsin, I mean, they're incredible. So it's not my victory, it's the boys and the staff that support the boys on a daily and the work that we put in. We Ghana U20 head coach Desmond Ofe and common order Abana Frank and I say Cassie Frederick and so deputy captain Edema team no Ochema Moro our company power normally omuti Uganda dia omunsuru. Looking at the morale in camp, we are very motivated to deliver, and mentally, in fact, we are hungry. We are hungry because the game is more psychological than physical.
taking everything into consideration, we are very ready for the finals. Uganda, the performance of them cannot be underestimated. They've demonstrated class in, if you look at the trajectory of their results in their games, they are on top. But we are not frightened by their results. Honestly, we are Ghana. And then looking at the morale in camp, the boys are very ready to deliver. And then in federals, as my coach rightfully said, we have a very good technical team. Honestly, they are a locus classicus of competence. With them and then the committee, in fact, we are good to go. We are not frightened by Uganda. There is no room for complacency, especially in camp, and we have no excuse than to win the trophy and to, progress to where the national team are. This is the time to revive the lost hope, the seemingly lost hope, sorry. And this is the time to, bring back the love. And we are on course delivering. We are Castle Frederick, Deputy Captain Edma Black Satellite of Ghana. Remo also boxing and saying including commodity in African Games out don't be and I say to Jana Ghana ni Abrante Ojinamo boxing from Joseph Komi so den come akadeja o senya kopon ayadoma o she bibia bo Ghana ni bia bo so ne de yire se bentakra no Remo final no ko de obetumi ag good Edma Ghana o so dani Remo Commonwealth game a say to Jana wantumi anjehwe e say samre no na hododo no ene ma chere koyi emfamasia do jina na so abrane ene jinya kopon yadoma bukom arena o obejina mu na fi waji good no e de Ghana. Good, I'm feeling good. This is the time for me, so I'm feeling blessed. For sure, because this is the time I have to prove myself. You know, the Commonwealth Games is past. Now I'm coming to do it again. I believe that I can take the gold to Ghana. That's all. It's not easy, but I'm feeling like I can knock my opponent, but it cannot come true. So I have to do some strategy, and my fans will believe that I can take the gold. We Ghana ni Abrante Odani Remo boxing Ojinamo Ghana nemu African Games course Joseph Komi nkomo NSMD eja no afei aya achimodan keep fit league no resumption no enso ebaso na onim say ya bo first round awie second round no ya dia na wotwe awie na say echina Sunday etwaso ewo achimdan na say na parents no esi etie ahead of the match day 16 of the Achimda Keep Fit League no Zongo Astrotef no so Islamic any Alibebo afi SDA Park no so Alive and so any Southtown at the Erwin Tam so Frimpong Manson Park Frimpong Manson and Mr. Man afi in Quantanum Ebetanasna on Jamaica da Bonnie or Pentecost Park and so Public Park Slodai any BBC Bebo Ababo Park no so active any SD Nafi Community 6 and so Community 6 or Matanase now Omni QYC at the Erwin Tam so Methodist Park no so Odan Keep Fit ombetna fie na omne Ochiman enso edi awentam so na ukopiema na no other Sunday penifo nyina ehyiemu convention papa enso edi ma 16 class omusi akan ewo Keep Fit League ni enyina mo anumu na chairman enso edi ma Keep Fit League no chairman Ben echirema da sa convention omde ehyehyehye so no edi ade papa na edi abla Keep Fit League no ja education ewom sans na referees enso ebaye ebe chire omo sene anema AC ebeko ewo Keep Fit League second round no emu convention ibai enioma sonko bi APP wo mu yetu ensa frɛ municipal police officer na wabema ya kwanche ni usua ho bebre ewa ha afrɛ ikuni makomako dinsia ne titrafo ni nyina de police emra no ato omonim akyerɛ omo sɛ enye sɛ ye bo football ntines obefa emra na hye onsem na odi ade akɔbɔ obi epra na wakɔbɔ referee bi epra no na bibi sɛ si a o sɛ ye de o ema police for na omuni udi said the emrane sitie the tosu mienu ye nuanu ma refi for nso refi okoto a oda o ma no wa ha onya akwania eba cheche the loss of the game no ema e di asumdwe ni enije asa abai inti we chairman Ben Nanusi no sanso the advice footwear sem eko edma clubs so mu besi akan or the second round of the Keep Fit League no mo
No, a future me person me dema 16 clubs in England say say agrono edrusu na ye hyase a wonti bibia se a ye wo DC wo ho e was association ni mu emfamra ne nhye wonsa o de mre ni so akọ na akọ ball de entwa ye bia no treble DC no omo betra so no mu die atwe na ye supporters na say penifo ka say be hwe adefo no so no yenya omo kasa kire na omo mfa unuado ene kroye ene bia koye na football game no de tie no say one win a obelusu one lusu so a obebo draw nyoma mensa ene wom nti ye bibisa esi a o say ye fa no asopa mu ye de asedama twedi ampo. We are chairman Edema Achimoda Kifit League. And then you come on for Kentucky and for my European Championship qualifiers games, you know. How do we bring answer to Georgia, Shemianu, Luxembourg, and to me, anti Bosnia and Herzegovina, Etnafia, Bakarabaku, Ukraine, and so Ebominu, Grace Etnafia, Amoshe, Ayakano, Enum, Amasa Kazakhstan, and to me, anti Karamada Braka, Israel, Shebako, Iceland, Ebomo, Ekano, and 9. Now, Danny, Erema, Poland, Etnafia, Amoshe, Kano, Enum, Estonia, Etiakano Baku, whoops, Eboy. 9 Emma Finland and sweating back Dani Romana say Tuesday Yakupon Admana say playoff no the chatwa kwa Poland and Wolves about the union no Romana fee Euro 2024 no on so akọ akobobi international friendlies be and so Basso fat Ashasi Ahumachin UK Seche Guatemala etwa na kan minimum Guatemala for no ntimi anti Nigeria ne Ghana ebo ene 3:00 PM na sa game na Basso afi North Macedonia ene Moldova and so ebebo Armenia ene Kosovo Azerbaijan ene Maya Freno Mongolia and so be time so Liechtenstein and so betina na oni Fala Iceland ede aboni Norway ene Czech Republic Senegal ene Gabon Hungary ene Turkey na say Turkey sanso na Holland ebetina se na oni Scotland ede aboni Romania ene Northern Ireland, Egypt, any New Zealand, Spain, any Colombia, Algeria, any Bolivia, Morocco, any Angola, Niger, any Togo, Nafe, Bomaya, Yefen, Bamoda, and also any Bruni, Eddie Aboni. England airball friendly game Yankopon Aduma on the Brazil airball Ori and Belgium so we report that to Jana say Arsenal branch here ya friend Bukayo Saka branch na kwa kupra and engineer dia sa games no betu be sia kan Edema England national team no UPMO United bebo ko nima onim say nei omo pe coach na enumu na aye Sir Jim ese odoni ka ma England am head coach friend Gary Southgate ono no leading number 1 coach United person mo fa no enumu Harry Maguire kasa o say da beyond the papa friend Gary Southgate no obeso remaining for England national team to 2026 World Cup ni wi a asomako ba bia na say wako na Bayern Munich and Liverpool ni Madrid so munyi na omo pra branch a e friend Xavi Alonso say ombra na ombe liduom na ombe ye coach na edwuma no emfa emomo na papa na eye Yuli Holiness ono no o chief Edema Bayern Munich wakasa wasi papa ndi zia de bebia na adwuma abo adunu de sa club so nyina no omehia na mpa e say afie nko ano ya dia games wabo 38 games ewo eye UEFA Europa League mo ewo German DFB Pokal Cup mo ewo odoni chema German Bundesliga ne mo no on test defeat yansa na ba akokora no ntin de top coach sa club so nyina de na chi a ono Julie Holiness no enye no wanwa nti we kakra no so efi eyam ne abaidi mu nkomo no e dey on this note e this year na yeje mu dem captain in the morning no atoso kopim time dondu ebebo midin e the usual cabinet Jeremy Joseph Algiri otene kan Raymond Acheteru Admanito Mauli na fi Daniel Denchi e produce show no captain in the morning obobo for yamanfo over to you.
Adisie Obuoba ofore amanfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM. Obuoba ofore amanfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yam faster than confirm other sports team. Joshua Kwabena Ejenim, Kofi Ejuri, Daniel Denchi. And one more Kaka Hunina Domasiano pay. Some 47 minutes after 7. Matching and only Jumedi any din yet twas so at the amount. Yeah, that's sports for one say. Na ye can't sa delay tactics na eja e koko so enra no. And Reverend Emmanuel Dompre so the message ba ya na o kire se. We ni nyina ne ka o se friend say ma me nkonkohwe word no you see ye no. Yeah, bobo na we delay no. Or say a technical term in football matters. Your friend game management, which is part of a football. Yate. To my idea. Say yes, show. Na aka create bia mi apon. Na also de vim bomber is si prekope. Bo mi enugu achi. O se me ntam nto. Obi de ne ho kan wa no ada fom eye Ghana fo na eye nti yesi game management was nanga Nigeria fo na share yen e no mo boss abra no a nanga da pa yi betwa won no eja football people say e kan wo mo hihye ho yesi ate Reverend Emmanuel Dompre Anope Papa ya da se yagiri se bibia boko de sa Honorable Evans Dakwa also oboba ye tie wo den ye nyina ye wo baasi mu a ye call Honorable Paul Asamoah Achemansa DC ne papa 1 week ne papa na wotwe da na ye koso e wo gomua asen Eben a Palm Junction. Adwumayefo enyina omunyina ye lem no omutika yimu a kire se gomu filu sa adi free baby e di free a ye besia kogomu a asen hey Honorable one pay ya moache ya yidi se bibia bokode Honorable Paul Asamoah DC for one potemo ha ba kwa ye ne kono ne ye kono ye ne bom ne esre hey adwuma wei oh David eze utumi kokofa entokwa de ma wo ho a on a normal day nkasa ntokwa ye maso nanso adwuma yinti kokofa ntokwa ma ho empuntuo ba kope ne yetie o nan so no mo nso tia ye nan so
no mo de tare yen ni yenso ye de tare wo mo DC for won potem ha nyina no pe ye chia mo DC ba ko de oro no aka ntem di nsie se ohunu call no pa na Ahenkan FM a won fa da ene yesi yate akabo so me san ni mo awie hey post ye bi ni mu de o it's honorable Paula Samoa what you wotie adwuma na se ye de tar no so de atare en ni atoa so ba DC ba ko de so no de ohunu call no na efiri Ahenkan FM hello yeah hello honorable Pache frame obobo for ya manfo make us free yeah steam nche baby awo bia adai this is ya boni chem so na office na we jabade aye ka ho asem a wadwa owura fi hu ameka wa kabo so me enkono so de ye pese ye kind enough kra no akabo so me du ni emfre u DC biem obi anyi wadi awo ankasa abrebe so hey aha afie nyina ya babejina level ba akopɛ mishia wa money oh good to see you say bibi abakɔ de what's ya ni egu oni obo ba nsesan e mani jase efie mponi efie pa na mo ye se yeyu ayi hwehwe sa anwum we mame oni ma ya ka ni mumimo yedru heaven ya mebodin oni mi ya ka ni mimum yedru heaven ya mebodin ekwa bia befa so benya sa anwum na wo so otumi tamtum so what is anwum ne da oni ma ya ka ni mimum yedru heaven ya mebodin enti DC for na momo ne ya ka no muni emum muni emum ne nipa nsa hwe o mai no na nam ha ya na anu ya kakabin samsa eno rain enenye seni fiada intia wenya sa anwum no koso ahwehwe sa we ba cho da tinti obra kwanti afutu na de sun wo me ne bre na so ye de ma o arope wo da tinti bro for kasem say nothing is impossible if there is a man to pray there is a God to answer. Listen to me, nothing is impossible if there is a man to pray there is a God to answer. In fact, yenyi enim firi ho na yenye ne de God. Enti nothing is impossible if there is a man to pray there is the God to answer. The God to answer. Yenyi su de nimum. The God to answer. Because onyankopon we ye definite. Obi ani nanim ni nachi. Obi ani nyankopon anim ni nachi. Ena no ye tie ye se abrantie bi se ye frɛ no sɛn. Okomfo anoche. Okom wiase ha nyina Ghana ha. Okom ya. Osa ode ne nsa ko benkum no ode ne nsa ko nifa no ode esi ne bo kenkan. Opeso o kire se ehum ni aham benkum ni nifa nyina ye ne dia. Okope owu adura ba bepem ne yente ho maache
Yanti hu kitaminti jamio. Na kyese onyankopon ye ba akopɛ. Na sɛ nyankopon no ye ba akopɛ a wo se menka ne ho asɛm nkyerɛ wo so wo ye ba akopɛ nti fa ho to ne so no. Ɛno no se menka nkyerɛ wo se bibie ni wo no mo a ɛyɛ ne den so obɛyɛ. Sɛ wo ba sɔre agina wo nan so si wo nipa no abɔ mpaeɛ de a ɛne onyankopon bi nso wɔ baabi a wo betie mpaebɔ no na wa yi ano ɛde ama wo. Bibie ni wo no mo a yɛ onyankopon yɔna. Sɛ onipa bɛ sɔre abɔ mpaeɛ de a ɛne onyankopon bi nso wɔ hɔ a ɔdi aho emuayɛ ɛde bɛbrɛ wo. Nothing is impossible. If there is a man to pray, there is the God to answer. Erade nkan ho yɛ nkasa bebree. Onyame obutusoro hɔ. Empire a wo bɔ ne nketenkete saa na otie o. O ka se Nyankopɔn tie. Hwɛ otie. De yɛyɛ no fokyere no phone saa no. Onyame otie o. Otie pa. Enti emere wɔ mpaebɔ ho. Emere sɛ wo ni Nyankopɔn bɛkasa wate. Kɔsoa ni Nyankopɔn kasa. Kɔsoa na ne ni nkɔmɔ. Ni anam mu bia fa hyɛ ne nsa. Na sɛ onipa bɛsɔre se wɔ bɔ mpaeɛ de a ɛne onyankopɔn bi nso wɔ hɔ no ma ɔde ano yie ɛde bɛma wo. Bibie ne wɔ no mu ane yɛ ɛyɛ onyankopɔn den. Awurade nka wo ho na ɔnte n'anim nkyerɛ wo. Na wɔtwe awie yi kɔso afa wo werɛ okoma wadwen obi bia fa hyɛ nyankopɔn mu na nya gidie wɔ ne mu sɛ wo ommere na wo bɛsɔre abɔ mpaeɛ a onyankopɔn bi nso wɔ hɔ a ɔde ano yie ɛde bɛma wo. Nia wo na mu de amimi nim wo na wonim. Wo na wobetumi akyerɛkyerɛ mu yie paa. Nanso so anopa yi nia metumi aka kyerɛ wo ne sɛ onipa bɛsɔre abɔ mpaeɛ a onyankopɔn bi nso wɔ hɔ a ɔde ano yie ɛde bɛma wo. Awurade nka yɛn ho. Obuoba ofore amanfo emamo atim edeba ahenkan 93.3 FM. Pepiasi Ampedu Enterprise anope se men kan kyerɛw sɛ wo dansie ho aka de free cement no ɛde kokopim iron rods no de oni nyina ebi cement no ɔwɔ Gasam Super Plus, Super Cool Cement, Super Strong Cement, iron rods and adwa nketewa ne akese, strong marine balls, roofing sheet ne ho aka de accessories no oni nyina bi binding wires, wire mesh, pan shovel or we ni nyina bi block machines nso wo will be pa otwa blocks ni bi nso wɔ ne hɔ free 4 inches kopim 6 okwa won sabi tumi aka or supply me abo ne quarry dust or cast or hold mo a woto nneoma ne wie a baby a wuko bia or de bekwa akwakoja or down abo or ben Akim State Junction Sanso na Jubilee Hospital wo ne nchen hɔ a in Quantanim New Market nso so ne di anim hwɛ Achim so aduru Oni Apiani Junction any dia hwɛ achiase enso ya hwene ase 0244166937 0244166937 and 0208299115 0208299115 Eba cho yem fresh number si ni ene Pepiasi Ampedu Enterprise en ko din komo de ubon krata mo boso no ye de beto aso e de ama Bright Senior High Technical School so SCN can show say Agric Science, Business, General Arts, General Science, Home Economics, Visual Arts, Technical no Obetra Obanama wetwa wo boarding facility e wo ho baby abofra ne beda o wa ho asundwe pa state of the arts, science and a computer lab o ni nyina wo ho no mo a teacher for a child any experienced Omo achirade emfie bebre no ani ti abofra no betro na wanya ne enviable record of 100%
passes ɛwɔ subject ni nyinaa. Bright Senior High Technical me pa cho bebre wo mo wa kan de ahodo a wode kyerɛ mmɔfra no ade ɛne ti ya na de wani akyerɛ mu hɔ no mo kukrentumi ɛno no okufuo dua nkyɛn hɔ a yɛmfrɛ wo mo 0242 071185 0242 071185 ɛna 0277 147727 0277147727. Building dreams, shaping the future. Ghana adishie oboba ofore amanfo ase ediba Ahenkan 93.3 FM. Okay, nti yɛmra fi ha no ne yɛmfa da mo nkrata abɔ so no mfa ma wo enwum bi wɔ hɔ no mo a yɛbɛsan bɔ ama wo baako no de ɔso wɔ anya enti yɛbɛbɔ anya adwo ɛno so paa bubu na ɛbɔɔyɛ ne ofiri o ne otuaka ne wirase wɔ nanton biem mo sɛ kyira adwo din ɛno de wɔ so anya adwo ɛne obɛhu yi to so sisi a ɛne de wɔ so anɔpa yi mi ankasa kora mi yiye anya adwo ni o frio ni o tuaka o ni o ton so wa onya nton biem to bia nkonkoda sasa afia pomoko boko bo nanso nyame adom yegum adwempa bi abako de tedi ampo nyankopon adaroma ode nanso ache yen sa ti ye to aso a ne sa sure kopim bra obeda be sori a o ma won saso e ma oti wani ente obebɔ hwene na obetese nkrofo akikam ye wo pese okohwe bi enye na kyesa wo no ye bɔ ho bana no asem kopim se kopim se sa ne besi ne de ye da so agina mu a no pa bia no erade de ye nkwachen ye ba beto so nkase ne so se contract ne se mfie du afia pe wo mpe wo mfie du nso ya wo ntimi nkɔ ba bia o se contract Ahenkan contract no national project in fear do national project if you do this so ya oboa utimi nko ba bia obetra ya age 300 na edio enti pa cho nyuma na ready Ghana adishie oboba ofore amanfo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. There's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Because you have the right question. Daddy ye kuma nko daddy ye to aso ofia ha na ene eye bisa nwom me sa onwom ba ko bi wo ho eno AB Clinton e boy for some days now my bonwom na tie sa o se me hwe ma bra ba me boyi a me yare da ho a wa hwe ya no manya nkrofo e be hwe me AB Clinton ne nwom no me hwe ma braba me bo ma braba me bui pa wa hwe na me yare da ho no mo a me nya nkrofo a mo ma me hwe me abusia pe de kirika bi and okay say na mem efiada and efiada sa 1 week kura wa abo ha mo ye 1 week wa ha oh okay abo de obo o ya de wo yi ho papa no 1 week ni de ye di 1 week ni ye yi ni ye abasa last week omo ye yi wa ha na 2 weeks 2 weeks mom oh okay I see
Inti AB Crintle abusunya chirika o se bibi saa. O se me hwe mabraba me boyi a. Onhwe a me yare da ho no mo me nya hwefo. Hwe abrabo na. AB Crintle ne nyom no. Oh, emi ya se me refi title no. Ti ana nkofo akwayi omufu abafie ebebre be ya yie. Ena ya memenda. Efiada. Ena efiada. Ti na yie nyum na ye. Yie nyum na. Ba we kwa de nhye na nya yie nyum o. Sa abrabo mu. Abrabo. Okay. Abrabo mu nyum. Manager so what title na wadaroma. Fa send me yentimi hwehwe ne simple. Debi enya ma menwe me ho. O se me hwem o se ntibi se me hwem abrabo emu a anhwa me yare a mewu. Abusia padia, abusia chirika o sa anyum no matida. Abusia padia, abusia chirika o. Se enwom no ombo no. Unsa yete bat yentie. Yentie wes no. Yeah. Ida feina. Unsa wunyi no. Na fei utie nwom. Are you ready? Ntie we. O ha brabo a obo na. Ono aka say ye ne ho ayi brako. Na beat ni nko edi animu no be o adan ba we dey audio kan just aba minimum motivation ya tiro ba waje keke na adan on kasa still o mami abinai mami ni mi wa mami esi abe mami ni mi wa eno sanoma samina mabrabo ima anja mi aru ya go. Ono kwa. Ora na brabo a obo na. Oyari obewu. Ahwe no oyari. Obewu. Ha. Why man na beso nimu. Abrabo na hand to mouth. Yes. Onye sika mfa nto ho. Ento hwa brabo a obo na. Abusuan so. En check. Mobo. Mi tie nwum na afela mi tie nsem na okeka no. Adam say ready hu ye mobo because asem na all can ye no kre. No kre true do. Abrabo aye boni hand to mouth. Indi say yare be ka ho a. Samoba. Kwamba. Ubewu. Uko hand to mouth nkrofo sa adan. Hand to mouth ni mpo no. Kra ho fama wo mo tafre. Hand to mouth ni mpo no. Empa inform bo onwom. Papa. Abiti no. Na no mo. Eji wono me ahye de tie. But yem rather won krata so na mu pese mu tie nsi. Okay. Ayi twitwi kwachire na won hya ase mfiri ho no ba yem pebiti ni biem. Enkwachi kakra. Yare get to be. Mami ni mi wo. Mami abinai mami ni mi wo mami esi abe mami ni mi wo eno sanoma samina mabrabo ima anja mi aru ya go. Mami
abo tene ya anemia o awie yo anemia o wo mo dokono bu yi a anemia o radigani die anemia ye ninya ka be de fufu nso ko be don so nya abrabo hwe obi ansia se de etu kwan free ye kurom ko obi kuro su ko bobra a wotu ani a wo maame ni ho papa ni ho I was with me sa experience no. Na de otu ani a ma me ni. O papa ni. Upia beba fufu ya wo. Ase se na yo emu se tinkom. Yes, se kwan ben no mo fa so wo ye. Kwan ben no fa so winnim. Aya mo yenti enwum bi se wo na ntwetwe adwen se ne ma so. Na mo ayem pa. Enyu ma me de mi tie ni. Ani ti no mo ye o mo se na we wo ye pani a na o ya kwala. See a TM penny are you? So I say, a woman na a part to part audience your titi kakra. So I say, it will be a titi san you way. Na MYing. Near boys and also so abonne. I don't know. Oh, yes. So, per se with team 50. I say, do baby or so team 50. Now, OTT, you know, so I dear team 50. But I hope so fabra boomu plans pa dia. I know what AB Crintel nom ne pa bubu nom efie mponi ene saa ne ma ne ma no obra obra nso ye kama momi ankomra na eja na ko ye fie da yi se ba ko enya asem a ba ko benya asem momi ankomra Ghana de shimamba yama munyina ma chen asanso ma kwa abade aba mansanja tumu kasafide amantem na nso aso pempem age atumo ahenkan 93.3 FM so abusuafo wa kyerɛbrɛ no so na ba no pa no nwɔtwe apam sima no du mienu na dwumadie so asuguso awu ATA ɛyɛ maache no emu ɛna wapɔne ne brɛ ni bia yɛde da bonka ta wodo abadwa so ɛba bɛsom wɔ nemum deɛ wɔsɛ ɔkan na hyɛ ne so ne sɛ na bonka ta na yɛnidi animu ne yɛde ba bɛsom wɔ ya nti ebi wɔ no ma sɛ deɛ wo pɛnkyerɛseɛ no na wamme no unya ne saa ɛyɛ wɔso asɛdeɛ so bɛsi dwom na wakɔtɔ na wakenkan na wanya mu ɛnkyerɛseɛ na nneɛma akɔnkan na deɛ dam animu yi ɛyɛ the Ghanaian publisher da obokrata ana wɔde ɛyɛ mpempe yi maami a yabo ni din sɛ wɔn kɔyɛ ɔman yi soafoɔ ɛwɔ asoɔ mu hwɛ sikasɛm totoɔ ne dwumadi ɛsoɔ ɛyɛ maame ɛyɛ abena ɔsɛe asare na wɔde atodwa ɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ sikabote no ɛsom Ghana cedis no 6 billion ɛno ɛyɛ common fund no aban na ɛhyɛ ne mu sɛ obɛtua na atimi aboa nti wɔsrɛm na hyɛbadwafoɔ sɛ ɔmunya ntoboaseɛ ma aban toto nneɔma ɛnkyɛ saa sika yi wɔbɛgye mu ama nneɔma akɔnkan sɛ de bɛyɛ a ɔmo so bɛtumi de ayɛ dwumadie ne mpuntundwuma ɛwɔ ɛyɛ mpesua ahodoɔ ɛnso so ɛmu na owieyɛ no ɛna wɔde ɛyɛ mmarahyɛbadwa mu pie mpanyini anaasɛ mmarahyɛbadwa mu kyiamehene Right Honorable Alban Kingsford Babinfo nyi de aba Speaker of Parliament no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ aban mra ni muni panyini attorney general so ena wo kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ speaker wɔseme yɛ ne nneɔma no ɛnyɛ ne kwan so no ana no ade ya asoafo ana na dan kwa kufa da bɔ mu din so ɔmo nkɔbɔ adwuma mwa na nneɔma nkɔnkan abedwaku a wɔsɔm toto ɔma no atoto ɔma no awie yɛnhwɛ ne yɛnyɛ no keke sɛ yɛbɛdwo ɔma atom sɛ yɛnwom mu ntum no obi ahu agya wɔno so da bia ɔde ne kukuri ne kaka ɛfa speaker sa de ya me masa entotua ne nkoso no se o ma ne nkoso sei o se ade ye de ho asem akodan ye Supreme Court na de ndegisi ye ka wi attorney general se asem na wo kan ni mmerem o hweyi nsem na wo kan nyina no ye wotroi oboa enti wo se ye na se bedwam chiamehene obi akwam ema asoafo no etimi akonya koye o madwuma se de be betumi enso aboa te ho nsem de boka tai eda ha no mo owie no kyerɛ mu sɛ ɛdɔm tɛtɛtɛ wɔn na hyɛbadwa fie wɔn nso ani abere a wɔn ɛkye ɛyɛ mmarahyɛbadwa mu kyiamehene aboɔ so a kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnti Speaker of Parliament ni ɛnyɛ asɛm ketewa wedi bɔ no na wedi bɔ no ɛti wɔde ɛyɛ mmarahyɛbadwa mu dɔm tɛtɛtɛ na no ba adoda ne owura
Alexander Afenyoma Kenfonyi edi aba wode epi eye asem no enso so eso ewa hanom a enye asem ketwa weyi eye the Ghanaian publisher na wose wode mfonyi bi di aba asa mfonyi no mihu Ghana man panyini abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oye Franketuni de ma MPP amanyokuo no mihu no mfonyi wa ha ena Ghana man panyini akasa mu na nado danko akufado akora ono so mfonyi wa ha ena osoafo no ena ehwe enwumasua adwumadi ne ntotoye eso eye Dr. Yawosei Adutwum ono so mfonyi ewa ha yese Nyankopon ya adoma omo kwa akopa adwumadi bi ho entoma wo March bosumi ewo mine de toso aduonu enum asa adwumadi ne yefra ne se Ghana Smart Schools Project. Ghana Smart Schools Project. Ano adwumadi be no well ese akopa ho ntoma ntini e pa ho ntoma wi a ye nyina be hu adekora ewom ai ngumasua ide mo ba mu ye bio eti da Ghanaian publisher no emu nsem Abusua mamemfa daily guide da obokrata no ntoaso yase said ye Ghana ya oil ne ya gas ho dwumadie no woda chepa tumpon kɔ nanimo ho asem eda ha speaker so ana attorney general owura Godfred yabu adame kire mu se speaker aba 20 sempi wani ase ayi yini hwe kwan so ye na ne wo keka ne nya nokre wasin nsem wa speaker keka nyina da no nsem a to Ghana aguo said ye benti ana asoafo ya toto ma no awe na ase mempre ma ya njuo mu ntumo na mamembra ase ha no mo mu hwe wo Facebook no mbe se salaji o se haji o na fo ni we don goyi ni he ani dia tuetera pampam do ko parliament o we parliament papai kenteni ayi na mahuna ani fugu ni ayi wa shari akọ wa shari ayi imam fo che akọ akọtena ho pe ye se ono de all round enti abusua back me na da hayo na Mickey Mouse cha wa hu de tu na pampe no aya bradi nyame papai tiase wa man soldier no da ha no back me was wo be twen aban we abo so twe de pam wo hwade wapini ho obe mafia wo mpanti uhwemfoni ni nanim se no wa study no ansem o matwafia no ho no sa pepepe tuko petria eda ho no motafa na owura jonkuma wanya ne ba bi kro kane soafo no wo hwe eye abedie kira na wo hwe Ghana sikasam so edwoso mra hye badwani a wato no na busua ato santen akwana na dodanko akufado na so akwakose na yie ho ena na dodanko akufado tontom na busua so o ma ya ade ode hye kakraka sei o makrom ho so yie pa yie no mu nsansam ne ade nyina entu obo o ma baso e wa hanom sei amom nkranshansam ne yase ambulance case bi ho ya de arrest warrant akwa businessman bi asem no ya tweno gidigidi ewo court we eye daily guide the bokrata nana pay abusuafo me the bokrata watu din said the chronicle ana ede etwaso emamo na the chronicle so ohye ne banner caption na chese aban mra nimu ne penye ono esanso yo soafo hwe atenten ne dwumade ntotoye eso oru agofre da menfo nyi na da hai ene woni speaker na nya asam ketwa tie ho ensenkaye nyina no ayade se wode eba ewo the chronicle kata feto so eye miensa ene du ensia ane ye chese oru agofre da me chem se agina sidia speaker sie no nya agina sidie papa enim nti wonhwe na nka gya won sesa na adwene na omamra se bedwafo nsanko asetena na eye asoafo agya yabobo omudin no omunya akonya nkoyo madwuma ho senkaye egua owie ya na wo kirem se tax force bia agya wonom ehwe eboa eje ban ebo ban ewo chima mu ha yese emu baako agya tututo bia koso
ama baako sam no kasei wapira itwa mfonyi di aba kyese ne mfimu nyina no enya asem keto ya ba ne djuma ne gia ɛho nsɛm ɛwɔ ha no mo na areho pa enti agya ɔno de ne nsɛm bienu na kyese otu na nisi so ɔde baaye the chronicle the bokata ni mu ensɛm the daily dispatch the bokata no ena me de to aso okay ma me bra we mum daily graphic ma fa de enya media daily graphic mu nsɛm na agya me de eto aso na yaso kopie mu okolebu anya asɛm ketwa gas explosion akoso ni abate se kan say gas ni bi apagya yakeka ni nyina bomu a cases a wo manya no mo keka bomu a kɔ ɔhankyechemu aduasanum ya ɛho asɛm da hanom ya ho akonta page 13 ɛda hɔnom kakraka tafa na tani general so ne speaker of parliament nya wo manya no ho asɛm da ha se ye so democracy da hwɛ democracy ka bi maminka bi no obia so wonim ti se ye bread ready do who is who democracy why pa nanimo why nanim radon ti se o mo de afi so ha no we kire se ye be ni se we so attorney general se yenye na sa eni baabia enti power play na yamrancha ha no mu se ye wagya dam ye se ye ba ba hwie bi agutade ye ko so of water region akoso mo dam ne mu no ebi be ko so tinadmofo ato renchemu abuafo kuo no onom ebo kokko se wo mo tetetete wagya mpatam wa bemben sa dam no mu nhwe yie na bibi besi nto apagya no mansi baabi ye ampe baabi papa honkon a ene na walo wada ti wo mo gbahu dawura nkoye sa na no de bia se na ante wasa na ante we de da ba graphic mu enu nti uti wagya mpatam ho no mu a na wahwe ni ye na encha na se ono mo nso ene say Fourth Green Ghana project ye beduadua nnua ministry of ministry na ekire mechire lands ministry ho no en wo mu chire say ye ka say 10 million trees ennua opepemu du nko an wo mu bedua na fie we mu enti wo pese hu emu nsam wa pe 20 eda ho no mo bangayam truth and accuracy every day daily graphic eno no abusuafo mede de bokata watu din say the daily dispatch emu amanebo ana de esum wei wode osoafo no ana hwe anyinamodен dwumadie ne totwe esuomfo nyi di aba eno eye doctor Matthew Poku Prempe sweet napo dache hene ana jawo kire mu say ye hwe aboa na anyinamodен no totwe atimi agina brane no ewa bibrem ya no no wo say ye hwe na agya yetimi ebo ho eban yepekọ yebefa so yebetimi abo ho ban na afesu no eye decarbonization no so ya hwe ne atoto nioma na agya bibibia etimi agina namo so te ho senkaye edeboka tei edi aba enu achi owie ye wo kirem se electrochem na yesa electrochem electrochem okay ayekemum enti electrochem Ghana wo na papa abo no hu enti yase agya wonu mo agusu toto nioma asisiam no kase abedwaku a wonu ba behwe aboa se de beye agya emma susu betima nya akonya nom de omo ahye se adwumadie mu no omo de no mu tu nkyene wo adan ho no fuku tu nkyene wo adan ho oh yeah enti omo pese omo twen ma bibiri wuram na ma no so tumi ye bi ene ya asem Reverend Mrs. Dompre prophetess wo message ni yehu osi ewi a yemo enya adwo emfama no nti Mrs. Dompre the can boy since very special request okay Mrs. Dompre okay na si emo wo say ewi a yemo no ma no jo enya adwo oh okay nti mu wi a bebo ama no okay obusa ma hwan ele so wa modin sinyu no bi won ma obusa wo didin ka ho enti wo de enne no dwumadie ne betimi adane ye betimi kura ma obi afra wo fra bisa nwom na so wa kukuduru a bodin onipa a ho bisa nwom na ma no okay
ye ma kwa mo apem akutia na wadaroma wadaroma na kutia ni bi pa hwehwe we e dey say dey wa wasem a ye be issue disclaimer wa ha ubisa anwo no na onipa no so e bia no otie na ekwaji he a ye nka ho o ba ko se confusion na pe o dey jai enko fo wa je gu obubola ha omu pe be bi o ma se ma fa akoka no enya adwo no I was say bisa mama Eunice don press e free hin ko hin aha me mama de me mama ya metime busa no nti o se ubisa no yes na me busa no aropa o o nti bisa say enya adwo ni free hin ko hin yes sa na mpese bi hu de bisa no I say yes sa o tie o mama de abia me mama ya so na na hwe me nti o tie nti mama odaroma owo me ye besi ye hunu anwumu yi since I free the free odo no ho enti e ko hin okay so from me to you from me to you ti to you no ye pay to you no be edin no mra minim die enti a enwom a nananom otwe ba anopa we wo mitirimu nyina enwom fro be no enwom foforo aba ne se edan waso eno so ya enwom a edan waso no so wo eye enwom eni empedi fo mo bo enwom eya sengitu edan so dia waso edan waso uni ani a hu eti eni emi electrochem wo mo nsem no eti ayi electrochem for dia no ana enkofo pakutia amo frefre na si anga si e be frefre ni nim mpo ana me kan no go for nsem o ena awurade ka kro be ye ana mo frefre ba obi abo number lafi adai munya botre bi ye wiwi ani mudodo munya botre yentie da bon kata de mu nsem ani owura kwa mi si vakan Chama General say won ka kire National Media Commission for Omni Ghana Journalists Association say yimu na mu yimu no mu nyai o ma hyeda na o matu mani kasafidie bi so ho do ma yakobum emu nkrofo a no mbe ka kasafidie bi ho so na se kasafonyi bu ho ye yemu ade hya yakayaka de na o makoma no atum o mu nyai o mu prefer hudie de amansam twerefo a yem primansam twerefo a mu wo Ghana ha mu nyina me anya yimu ye ka mu nyina mom ne yem pre wo mu fa hudie fama wo mu eno ene wo no ohun se dia abetumi enso na wasan kasa nso about standards na o si enya standards se adwuma no aye ye no obi ye hu se ye sisi duani sa we na boy ho ban dwuma no ye afafa afasi ya afawura ha obi ni adihye afrim on fa meye topic me discuss en kasa mfa won sa mo obo pam se de esoro ne fom nyina ye odea na da wo be wunim unnim enti e wo se omo ehwe na enema ni bi wo no manwa se yedi hu komo e already so tisu wu e sensitive tisa religion e sensitive tribalism e sensitive tribes ne sa anima nneema ni bi wo ha e sensitive a enwa se wo ka ho asem so ati ase ye won sem bi wo no ma ye ka off air ye nka wo on air enti okasa ye ta na chi na ebisa se omo so ye mpanimfo den no omo so aye se no o ka kire omo no simpanimfo na ono so ka ho over 30 years ye ka veteran a o ka ho bi but so o ka kire nka bomku na omo adwuma ne so omo nsangasa no se ono no de na futuo na obetimi ama ayisi ye mu bebre hwe no susua no na me kire se ono no de na futuo na o de be ma si na watu ufui ayo nti womo a ebi a wosom so ya amamla de ta na futuo na chi no na odo omo so de ama wo no okay okay tieja yo betima ya no aye no why ba se ensuo no nso ye wo ebi wo hono mo a etene boko ebi wo nso e horo so omo nyina ye nsuo oh yes omo nyina ye nsuo but ensunsun ewum ena mi kan se ensunsun ye wom nti ye nyina ntimi nye se wo sembe kureni no gazi obi anya se ono obi anga so obi anya ne dia but ye nyina mu se ye nyina mu se de wona wo huru suo wona aye danyo ye nyina nim se
aha no ne ya no kopem yeah yeah sana me ne adwen say was yetimi nya standard bi de ma untumi nka say wasore prekope ene radio adwuma yi 1 week na de asi ho so ati ase December akope so ati ase timi ka twa ntrofa ho no yewe ebu ha wonim ho ma che kra o ha wani sensationalism me can na media pick numbers say Ghana for so de epe no so ase na ye he tina jabo de bi no me kan ye o ka say yi obi poison obi na wugina ho na me gina ho na wugina ho ne ye poison obi ni wantumi antea wonipa no wantumi an report wonipa no na mpa ye poison obi ma ni bedi na wo da so tia ete ho no mo enwa se akiri wutum kra o se akiri wutum Ghana de no ma di agro na we ni ebenya eyeballs bebre o de enko ayi entwa so Ghana and America no ma we ni ewo mu no edu ba bia hu hye hunu said ye serious no FAO na obi because the thing is obi aka de no the point no so say o kan asem no so no o yatan ma bibia besi ansa ne yekopija issue ne de aba so nipa ne kan asem no na o mo wai omo ene omo call for ho anwa tiete no omo wai say no na chairman e twe ma dwen asem nipa na kan asem obi antimi anka ho hwe wakama no atum wo ho ti bibia ansi anko beka bibi na chairman so e ka kire o mo no sa na ka ye wodo so mutimi say e set standard you mo ya 31st night to credit ko ansam keka ensam adi we be na ko na jina waka IGP one na unim strategy be cry say boys ni be use yes almost sorry a omo ne nam sorry you say en sorry no omo ye wuku adam paebo ebi ye bnadam paebo fi adam paebo and inti boys no yes djuma ebi no mu di ni say omo nso so omo be kwa sorry ni bi inti say wuku adam paebo no a nse wuku adam paebo na mostly empaebo ne nkomhye na omo nso aba betena akire ho so nso aba sorry nti so ote ho no mo saa no a o hye nkom no madam bra sorry yes madam no ote wo no sorry mo ma ne so mra madam ye fra afia mpofo a wo ya djuma wa Ahenkan FM o kan news wo ho no waje tumpa cha ai odi na boys na omo tie akire no o choro to ho enti mapo asori no na ye se o monitor movement obetimi an monitor wa se e ade a eno no omo ye obetimi an monitor movement enti sada ne de omuwa wo ogusu monitor ogusu monitor wo ba sorry baby a wo tie ne sa na manema no edi be to say be 3 days 4 days ya no we shia wo madam ye fra afia mpofo a uya djuma wa Ahenkan FM ndi sani odifo ne kekan ye no nso aka ne sa pepe we was uni me we he so me ni mo baby ada uni me we sia me da so be me ni mo baby ada ma ya de obeji wo hu sika sisi ya yesi se djuma boys ni di no eni ti adifo ye sere mo kukuam monka no kukuam ebi ewe dudu mo yenka no kukuam adifo hwe adifo mo adwuma no obi obeka che se adiye adwuma ni ho bia no na onipa no onim ne oka adiye adwuma wo ho na nso so e wo se nimde enso bam I was saying nimde bam because they say formula bi ni mu use no oba so no betie obi ho asem na o tete no a ekirei no nso akoto a che ne so no akoka ne huhu no age ne hu sika kodi nti ye besere mo ediye is part of ya brabo a ye bo na obi kura se nyame yi obi ho ayi kire wa eye se wo se o kama obi ate ena meka se wo se nimde bam nti wo de kan no kura na ye nim ne pese ye kama nkrofo hu se ya ben a ene no mo ye manimde mram hunu nipa no a security reasons ne ne mane manti ye mfre no because who say osofo bi be ya sorry omo pon anwumere no omo ko fie na ntokwa de fie ho obi na kokan yo onipa na nkasa no kra na ye hunu ne ho asem kan ye no na onuru fie enso na asem na du fie da enti ye papa no mu adi fo ye maame no mu adi fo ye sere mo di ye dwuma obi obeka seti ya di ye dwuma bia no na adwene nya dwuma prophetic ministry is there but I was see a man nimdeɛ enso bam
because adiifoɔ no bi obetumi ehunu pie to ɛhyɛ wo kala ɛtie nyinaa kane no na ne yɛ kan saa ne ma but ɛna yi ɛwɔ so modify no ɛyɛ sɛ wɔn sɛ mehyɛ pie to tuntum na ho nso pɛ sɛ wo kam yɛ bɔ yɛn nsɛm ma wo osima hu sɛ wo hyɛ pie to tuntum na yɛ dɛ of course hwɛ na ni bɛ no oh afia don na nyame atimi anyi ba bia ankyerɛ nyame anyi ba bia ankyerɛ ɛna meka sɛ onyankopɔn betimi ani nyinaa kyerɛ tie na tibi na meba meba onyankopɔn betimi tie CCTV onyankopɔn betimi ani nyinaa kyerɛ wo but ɛnyɛ ni nyinaa Efia, don't joke with prophetic ministry. Tie, mama ka se mo nkyerɛ wo. Onyankopɔn betimi ayi ni nyinaa kyerɛ wo. But enye ni nyinaa na ɔse ka. Ebu ho pɛ sɛ wusua de tie. Obu ho no mo a ɔyɛ ɔbaa. Na ɔwɔ problem ɛwɔ ne ho. Nyankopɔn betimi ayi akyerɛ mo wahu. Ɛnwo sɛ wo ka wɔ nipa mu. Ɛwɔ sɛ wo frɛ no. One on one ka kyerɛ ne sɛ sisi wo problem wo ma yem na ɛdeɛ bɛ na wobɛtumi de ahinta nyankopɔn yes onim bibia na menim bibia but me I believe say tie ma set jeans ma set boxer nti nyankopɔn yeah me bo fire me tia sadeɛ ni na so okia ro de na ne bɔ ne bɛhwɛ na me kura ade agu okura na sɛ if say enye you people don't know me woka kyem na enye spiritual aspect me nyini ɛna me ka sɛ ɛnyɛ sɛ spiritual aspect monam deɛ tie onyankopɔn nyɛ sɛ ɔpɛ sɛ wɔhwɛ wo ho but obu wɔ hɔ nom a ɔyɛ ɔbaa na wasɔfa saa problem no akyɛ onye obi nka na sɛm nkyerɛ no onyankopɔn betumi ayi akyerɛ wo diifoɔ no ɛwɔ sɛ wo penya nsakwan ɛfa so ɛne ɔbaa ne kasa yɛnka ngyane sɛ ma hu sɛ no onika like sɛ no na first pa no adiifoɔ no ɛbaa Ghana ha no no mu fi Kumase ba no no mo ka ni nyina o all true na sɛ prophetic ministry every Kumase na ɛbaa in the history of Ghana I'm telling you okay prophetic ministry ɛhyɛ every Kumase ni titi nyina sɛ wo afraku ba do asa no wa mu nyina ɛnyɛ hɔ anamebwa sɛ mo ka jam sɛ ni efiada Pahuta sunita. Unipa. Oh, but it's true. Prophetic ministry, HRC Kumase. Yeah, and a bankran. Bebre no ano. Oma mfa nimdia nka ho. Into ohunu say Pieto tuntuma no so aka. O de baje fa. Na ya boy ensema ma ni hey. But enye Pieto tuntumi ne hia Nyankopɔn. Onyankopɔn pɛ so kasa de fa Pieto ne ho. Of course. Pieto na tete ana sɛ. Debi. Ebia na aba be ye bibia e fight tia wo onyankopɔn be tia aba we ne moje tuni sa and what throw him so when who draws na we hu se be da hu se moje tuni na moje ntu mfa ne na ho ba wa hu se moje tu no enti enu nkyerɛ sɛ laso anko ho no man ko hu se moje tu no wa hu se a obey wo bo amo asen moja tu munyankopɔ bie dani ahu yes obetumi ahu na maami sisiria yi maafo yi yes no we nkrofo ne ohu aso nja branche tintin gram we ne yeda wa prophetic ministry uhia nimdeɛ any nyansa abia ni sa oh timi na nyankopɔ yi kyerɛ no nyankopɔ hu sa abia ma ya ni sa na yiri ani nyi fie mi gya ware ontimi nkyerɛ mu nyinaa no kitikiti boga ya sewo ya de basem nyankopɔ betimi ani nyinaa kyerɛ but wodi nyansa ne nimdeɛ na de ato ho onsa na de adwen ne sɛ asɔfo mpanyimfo ni bi wɔ no ma asɔfo ni bi wɔ no ma nso mpanyimfo no apa wɔ mo no wɔ mo kwan mo so guide no on say like obi akra so obi so oh there be ade bo say de jabo ekan osofo bia no hia papa so osofo difo bi oye difo papa no owo spiritual father
So you odiifo no ni spiritual father me ni maybe we di ye ni free. Because okay kan Bible a odiifo wo mu nyina na obi a wo papa wo hye ne na ase. Endi say we odiifo no ni papa we agyanka ba wo free he. Ada you do for nyankopon na the amount. Uza hia nipa foforo. Eye ntete. Eskelelelelele. Oh yes, eye ntete. Afia wote ha yi. Se ukokoye bibi na enya. The first ebia minim say na asesa. But the first thing obi beka ne say ofiri he. Tone de. Ofiri fie ben mu. Ogbo nton ben, ogbo busua ben. Eni say oyo difo ni enim fie a ofiri mu. Yenim nton a wobɔ. Yenim enakora ewo ejakora a wotetew. So the woka we dey abusua mu. So we dey odifo na so ono so hia difo. Of course. Na make us na difo ben na chen rade. Awurade difo agire wo san dan difo. No, awurade do ma wokoye osomfo. Osom na wokwakɔsom no ukosua adie no ho adwuma no ho nteteye. Ni akira wo sɛ wuhunu oba pieto a yenka ne dwem. So I say, so when yan tete ya, the ope bi abe wa say me a guy. Na brante te say me nyame abie mani de, me bo dito. But ye be kire say adiye ni mu no, ye de adwene ni nyansa. Ene de ye. So you dey obeti. No, sante tie no hia papa. Si nyame ode no be. It is a wonam ho ana hunu so nyame ensa wo so a. Pe odifuo bi pe papa bi. A oye nyame adwuma ni yie na kɔbrɛ wo ho asehye ne na ase na kɔsom no na won tetew sa na sia dia nka so le tete bebrebe nka tu atwa sa na wo sɛ ye sa na wo sɛ ye o sɛ na obi wo asɔli mu onya hu ya hu otimi hu bibi kakra ka na ɔkɔ aboa sɛ ne ye ne ya ye bere yo na asɔri sisi a ɛne ye na ye bere ɛnti asɛmbere ne ye ka kɔfa nkɔmɔtenten mo wasa de na ndemufo nso mo tete omo sa ni nyina ye ayi yewura chairman general Kwame Sifa ona akɔfa we nyina ba to de bi so asɛm tiri enti asan ba back ya reverse enti chairman general 24 se wa wie ma wie and na daily searchlight and ya my ever the daily searchlight and to aswe His Excellency Nana Danko Akufo-Addo na ebo ne nsam wo na kunwamu. Nana sam wo kanya da ne se beto dabi no. Na enchirima yen yama kalebo munum emma no ombe wo no. Omba beti abakwasem bi. Na sa abakwasem no beye Ghana COVID-19 akwantuo ya fa mu a besi sabre. Ni nyina enchirima no ye krade ama wo mu COVID-19 akwantuo Libya akwantuo ena COVID-19 so akwantuo ewo ho enti eho asam na nado Danko Akufo-Addo ka ho asam ai mefo akwantuo no so ombeka eno so ya ombeka economy no so ho akwantuo nyina ombeka na aboa tenchirima mo sempa na asia no wan so yesi health director bi no so kire say ukopia mu oti mantam ho no mo a nyame anim no kura ne obronsamatiko gynecologist fo asa ewo ho enu nti ama ema yomu nsem wo no ema eho nsensem wo no ato ape kakra enu nti onu esufre enu ayembra asiado wan so chamber of commerce ana yesa pepe One monso abom sam sha edi ama Dr. Alhaji Mahamudu Baumia na de eto mo bon sam so mo so mo tie Baumia sam o ka eni ni nsusu ahodo a wode tu dwafa Ghana nkronkro dwumakuo ni sene ya so mo tu mpon ho a emu ye pa nti wo mo ani age ho ya wonum edi ahurusie wa ha se na speaker Backman so edio papa yi ohwe na ntade ne de dɔɔso nti no picture bia krata bia mumnya tade papa ehye no de to animu ha de no hye na adwuma matade ankasa wodi ni speaker na yesi se do osan de asem no ko Facebook tro bia gu ho atutuguma ya dio ai say mu tro Sam George mo ni ayi papa MPP for secretary ko de say MPP ayi anyagba Dabi Justin Kodua. Dabi
communication director no ahịagba so ọnụ sị na nze mi hu so ọka so wọn so ọkwa arụ akọtwere gu Twitter o se X no so no tepo ndị ale na speakers on tepo bi o tepo papa na tepo ne nya tepo a emu dwo saa ehụ nsem nyina da egu eye the daily searchlight the obokrata ko hu asem cropot ya wo tworo no a eda ho na owura bi su da ha so wo na manager boni mu ono abomba tankasa na ya reho sam na da hanum say yo utim so we praye ya adokitafo de manage aboboboni mu mo janso pram ne pa ni na da ya se o chiman environmental task force for akwa adwuma na adwuma mo ko enye adwuma ni mo odin the work is too hard and to obakwa fa adwuma ni yes nipa ba kokora wu task force adwuma ne de galam say ni sa na ma nyoma yo mo stop no nipa ba kwa fa mawu enipa mi yansa ya bobbo mutuo eme ye kasai moja pram wo no nya moja ketwa yesi yakoso ewa asuaba ye ho asam eda hanum say we aye the daily searchlight anape yemfansi ana yenko yemfansi na last one na aka no the same thing nkomo no yi teacher unions for any special prosecutor na special prosecutor o see teacher for the nyom den ya omu sem bia kodi ni ho ghost names na ghost names yes na o se eja ngofo bu ho no ma si omu hwehwe mu no na se afia bi mo onye ghost enti ade nti na wo se ghost name hwehwe mu ba besa ne ono enya teachers for nyina o sa yes certain numbers bi nti odi tabuna to so na to ndi so ono ne cheso omuni ho no mujiska ana wo so cheso omo ho omo ye nipa omo ho omo ti ase but no create teacher for be ni around bra sa me anka kra minimum teacher for na mfofo me na mfofo teacher for be se me ha many nka be se num omo nyina ni Ghana no omoje omo ni Ghana omo ni Ghana I was mo churoko ye mu din free nkrata mu mi de bia me ne ba akoko de bia me ne kun se amasa de wo akotena UK hon mu se US hon mu a wo ye no enye fine I see so ati ase I was wo churoko I was wo churoko anope wo tie mi amasa aka one say ayi on say a teacher for no dey concern ne say special prosecutor o ye na adwuma o ye nhwehwemu wo ye nhwehwemu a ye wo nhwehwemu na wo de ta bra ba beto so o mo de akokọ to awi ni case no teachers unions for the assemna akokọ to awi ni case no and still na no special prosecutors o mo san case ga no onya isa na ye kodi Easter o ye yes unse ebe mankrofo aso ahye de ha adwene no se de wo kan senka yesa ene enka ekwan a wafa so nkam ne ya adwene watu kwan na o ye pia wo ka enya fine ba obi ho no ma obekom ne akofra bi no mu a se bi omo soso omo ye adwuma nkasa wa ha omo so ye de omo di afra ene ha adwene no nti teacher for na matutu kwan no minimum se bibiri no etie mi anopa yi teacher for na matutu kwan no krono na wo se boyen mo chro ba nyame amadom nyame amadom ma mo afiri akwawie so abrantie ko 2-3 days pe ordinary skin kire wa asesa wesa na je se kuro nu mu ye mo so sori amuse mu nye me ye emunya kwa mko akwaji ayare we dia no kura asesa amuse wonye foni okọ just a day no ntwamfoni na we dia no asesa na no ye yi kokọ ye yi de se obehu ni bia no nso hye ayi saa o mo che yi a obede kata kompani mu ye yi we dia no asesa o te ha na mo kire se honye ya manya ya te sa simple de men kan kire me o slow de ye nyina ye beba ho ye nyina ye beba ho slow ho te honye ho dan bo ne din no o ti anu mutua dan bo sei dan bo tua se wa ha o pere wa ko bo so me nya sen ni so me bi sa kwa bo so me nya sen so de onya na o se alive no mo bia fa to broche ho
obi koye djuma 2 weeks pe sika obedwiri no tie on timi ntua afia e wo bible mu yesi se ogegefo ogegefo so ogegewo a ogegewo a de se me ba nha wo ho e wo ogegefo be eni pabonefo ogegefo sa ade de bible se me nha wo ho wo mo ho Ghana to Canada who say Canada omo rent board omo members e wo ho nyina nso yare ye hwe omo free Ghana ha no yare ye hwe free Ghana yo onzo de be na wo Ghana ready am mo wa tom kama wuti ai obi ntiu obi nkaw yes obi ti obi wo ho wonu fili o mu fili agen me say we are sure we are sure so mu fili sa dia ne ada mo sama mo ba bia na mo ble Canada be to Ghana ho de say die be sa mo ba kwa mo kwa si etum funa mu ntia don't pray prophetess nyomo no mo wana wuda mo yisi Kwaku empofo mini akwaku akosi abre wewe de amanti ase ya ne benden anya ajo no kwa na ede no anya ajo ase ra azana be ka anya ensem na oke ahu fedue wewu da baba no so wewu Edi mama Eunice don't pray minim de enti abisa anwum we but ye no ti ye enti ye bebo ama wo ti kakra akosi abra wa ya be kana semi ofri achim maase oko awade wo achim estem ni kumi adanso mami ewo bi adwene ho ayantiase makosua say on krabia dadi I was someone who be someone you near Boma and sorry. So is there a request? Oh, the upper Shassian and 1 hour requested. Okay, now I drink swear. Me, Fem Pibiabo. I feel now who Pibby. And your missus made the air. Oh, Paposo. Ube Jim. Oh, okay. Men so me pay and some kika. Ados. Oh, okay. Say yo. No man. Eti ensam keka pa bobo. Mumo mu de yemu yam de na ba. Apostle so ye. Omani e champion. Enti chairman. Ye ne fast my. Eh. Enti oba chairman. We the free na ko hene. E so bi atirem. Me ma me de no anfa ma. Okay, but anyum we me request ama me ame ho. Wo de ma wo ho. Se de tie bia. E was
de bia ma dwen eba wo me ho so say den a one day jam we jam okay Apostle Ekita ding Apostle Ekita ding Apostle Kai hu se nyame bi wo ho hey Apostle onyame bi wo ho Ekita ding ai Kai hu se nyame bi wo ho hey Apostle Ekita ding Kai hu se nyame bi na bo hey Apostle hey Apostle Ekita ding Apostle Apostle onyame bi wo ho Yabadani eja ewiasi yabadani eja Yabadani eja tumi ni dibira yabadani eja Yabadani eja shebere yini nkaso Obuoba ofore amanfo Yabadani eja ajabadi yabadani eja Yabadani eja sika yabadani eja Yabadani eja tumi ni dibira yabadani eja Yabadani eja shebere yini nkaso Oni baba opoponye mrigati onyane mrai Womatna kani yase Yesu Kristo ono ne kani ya Obi aba opoponye mrigati onyane mrai Womatna kani yase Eradi Yesu ono ne kani ya Oni baba sa sisu na se wo hu nyame a Asam da homano Hwehwe Yesu atikwan Oni baba sa sisu na wa hwehwe Yesu amanfo emamo ate Obe se wo mere 93.3 Yesu FM atikwan Shishakani atikwan Oni pay Anadura bay Oh Shishakani atikwan Shabre yeni kasuo Shishwa Yesu atikwan Odasani Anzare bay Oni pay Shishakani atikwan Na shabre yeni kasu Uosi kaseni obia entity ebay Hey Apostle Umuya paseni obia entity ebay Hey Apostle Uya papaseni obia entity ebay Hey Apostle Oya womaseni obia entity ebay Hey Apostle Utu domuseni obia entity ebay Sunday if you da ho yes enti e was adwempa wo so do de ne ba me na said your sesan no won sesan preko menya kontu mabrabo nyum bia enti bi ne dian bobi pa bobo de bia pa ba ku gun pa bobo de say bodin menyum ne tatus ne music student body but I na samo wakofa nkoma say adna student na music work ma da isi ameye Debi ana wa pepe bia ma no o pepe bi o ti beja bi pa bobonyum sa ye pede edi nkomo enwom de wo se di nkomo kansam asem ba kura ni nti pe bi bra ye penwom ye pese nwom ni di nkomo on kasa ye but de e wo no ni ntimi ntena na ko I don't know can sambal at ni Tobias. Umo bi edi. As we say jad defie ho. I don't know. Miss Sumeja ko fie ho. Umo bi edi. But enyum no tie ntie. Oh. Mumo. Dia hen. Nenyum ba ku yi. Dia o musu onya abo no. Muni. Dabi. Ofo de din samfo. Anai. Ero de enu na. Debi efunu ye lumba.
Lumbadia no. Ofuna din samfo. Debi afọde ne ye. Every time ponyum na wa bona yi. Ọrụ so afu adoa we se de. Ah, chana fu. Oh, no dey adwen. Ene de enye. Anu dey why? Oh, Debbie. Why say me na me mo me bia? Debbie. Ala mo mo dia no bia gaza. Me ba che se. Oh. Ko fa chase e frɛ. E na mo fa ma me. Ayi tie de ofre ni emisa na mane. Bisa na mane. Musa no kwaso. Oh. Enti ensam keka. Odo me de ne ensam keka. Adwen hwehwe bi. I was out of hwehwe bi ba. Because nko for kwa chase e frɛ nko for person mo bebi se bisa nwom Okay. Adrian Power na lead producer. And for some person will be sanyom. Ye mo mu misa. O me so mbusa nyom. So kwa yes na busa nyom a. Utua. Yes. That's what. Yeah. 5 cedi crowd betu. Sa. Yeah, we try. Enti ebi omo ma ye crowd so betu e be na atua. O say 0244. Mama no. Enti abuja for o de opese obisa anyuma ya te. Ye be ma kwa am we bisa sa anyuma no. But u be chire ma chire die enti apese obisa sa anyuma no. U be chire ma chire yen. No nkron abo ofia ha. Ye be sere mo ye na ne ye. Mo wia mo abasa ama me. Okay. Ene me ntie wo de no. Ye wia ye be dane ye ho ne akwaba. Ye koba be ma tiefo no kwan. Na omaba be bisa. But u bisa obe chire yen die enti ya wo so chirim. Wanti man chire mu ayemmo. Yemmo. Tie. Na. Oh. Baby, I won't cry one way. Oh, yes, We can't even know night, sister. Kono dia. Beka se uchi. Wọ́n sẹ́ ohia ma obi ma bibi brone ba. Ẹni ebi sẹ́ mu sẹ́ aden. Ọsẹ akọla ni so ohun bibi obedi. Na ka we nke ntokwa. Obenye yare. Biya si chire yare de anye. Ey rade. Abasa mo fanyame. Ey be da se mo ye ntwa ye homra. Ye koba ye sere ne ama atiefuo enum ekwan no ma bisa anwom no. But u bisa o be kire die nti a ye mo sa anwom ne ma o ma me kan kire sa akeke nko be. Sa we ne ba mba twetwe nsem. Da bi enipa num ene efiada. Efiada de o mu ni se radio ni ye o mo dia. Amu fa nkotwetwe asem mere obi a. Ye nwonwoma wa ya te. But so be kire no akire mo be kwa na se mo betie bi ye betie from far sa ho ene ma me na mase ye jaw su bure nani o ba me akire din bibi body bi antirinsi bibi body bi antirinsi ma me na mase na ye nkomra when we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a Honka. No, Yamwa Shu
wu nyina no ebo ye ho ban afri ho enna wo mpo a omo wanyarewa ne dada no omo nom doctor enuro no ennom imbu saba mesa no a emo mo ahoden pintin ya wo mo ntimpo se yare ese omo ho imbu saba mesa ewo kanshi eni o man mu babia ye ton enuro atufo mfre 0246 208496 imbu saba mesa police ni no edro no enkratoe FDA asayase My Lord, who began it. Asasira, Bemani, which are for me to Manayido, Pipiasia Pedu, Chechai, Onyemreda, Semen Saluto, Salute, Simpio, the Puff of Front Ebejamanso, Gassam Super Plus, a latest, or Swabro War, and Sosios Ravia, would you have Payaramo Kusisi Tower, a wound to Mintake, and the Gassam Super Plus, cement from Pipiasia Pedu, as your waterproof, no waterproof, not this super cool cement bar town in Ponet, Masan. Contractors and it, Jehun, 42.5 hours super strong cement, and also Dada. Iron rods are papa, nails are papa, size beer, marine border, a strong at your Pipiasia Pedu, or roofing sheets are baswano, alus and galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading, or blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supply, sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, Pipiasia Pedusuna and Nema Water Fame, Sansu Casa, Otonia Madudua, Edico Jau, or Dan Pipiasia Pedua, Abuabu Road, near Akim State Junction, Jubilee Hospital, side also, Sansu or Dan New Market opposite, or Achim Swedro Road, opposite a Penning Junction, and a Tia Sensu Owa Arenias, friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pipiasia Pedu Enterprise Ana, a density for secret provider. Convention. King of Grace Chapel, Akima Ghana presents 5 days Easter Convention 2024. Ewo Akimanso Adifia Samse. Now what you not see mu can say. For where kwa Neja Barnabas Maye. Ewo Luke 23 verse 18b. Program we bakoso. Akimanso Lolly Park. Wow. Yabesha say Wednesday 27th March. Kosi Sunday 31st March 2024. Yabaya anopasum and yanumresum. Wednesday nanumre. Yabasha say 6:30. Na yapon 9:30 in the night. Saransuna anopasum no. Friday to Saturday. Aye 8 a.m. to 12 noon. Anumrebia program nebe koso. Na kasafwa ombekasa ewo jumade na se. Eda Emmanuel Champo. Eda Kofi Amwako. Reverend Emmanuel Asante. Reverend Richard Dako. Reverend Kwakun Kroma Africas, Reverend Kwame Ofuli, Reverend Maketechi, Nana Apia Asante, Director Vision Vocational Institute, Special Guest, Reverend Jonathan Fosu, Kofolidia, Prophetess Mary in Cancer, and a host, Apostle Frank Kwasi in Cancer, Onona ye founder and leader, Bra, Nabel Shay Yesu Christo, Owushodi Tumia, Ewonimu, Adumre, Obe Shayenso. Abina, yanitam yankoi. I was a copy of Dronumu. Minantika cry and my bread. I want Yagumiso. Mensumintia po. My hojo. My posu to me. Machinka say me ya. Mintinumo to chumi and kasa. Iboye. Ah, na our father Monswane. One chancran ebe you. Yantiapo. Na anyway. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear Dufuphobia be Joshua ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't know some area. Ambassador between your Jumaden. Na Ibomix no, a yema will be on to me, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, Matuya yen to me, this way. And no Namobe here, na herba powder. A best yes, Munipediano, and what did be back. No Driani by a mode, I'm a multi-beady. Na herbal powder. Not even a boy. And then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herbal ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedian Crack to Yatum. One day, no be 2 days.
Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me ba cho simadu e na agba pa no nkron ehun ma ache ene dwumadi ni din ofre me obuoba ofori amanfo. Ye to aso na afi yakọ enkomo ahodo a ya line ni app no so ne yedi ni nyina kama ede amaw. Anope me emfa nchi asoro nkonkonfa ma maami buruwa eye kufi agiri maami. Ye duru ho de ame enchi ane papa nso maami buruwa payanku bi a wode abafia ha no enya asenketo a ndra ne ne ye sheda pa nya adaje a ebiebie mu di gu burudu bi so oh maami buruwa oye too much Nyankopon ya adom a wo kyena ahenkan efo ye nua baako a ye friend se bright to draw ne din a wo enkrata mu wa ha no nanso din adodo no ade nim no ene nana kwame obai fie ha no mo electrical ho niema nyina ono ena eye nana kwame okyena one ne ho kani a wanya no Nyankopon ekoka omo abomu na nipa so ekoka omo abom ewo agona suedru bungalow eye Coco guest house hono a anopa no nwotwe pepepepe na dwumadi no ahyase a ye nyina ye free ha akota ye nua bema no achi bright odru nana kwame okọ presby asafo no ai wa achima boabo ni titiri wo wo ho no mo frɛ ho sen living bread side ho no minim ho ni din ho no na wo kwa sorry a wo hwɛ sɛ de wagye presby asɔre ne si ne nan so I think so ye youth leader also enti yade a ye nyina yakota ye nua no achi na aye kama wani Grace Kwam ena koka bom nyame yadom a wo kyena nti wo kyena yakota ye nua no achi na ye fefefe utie na so pese okugya no akwanya no wo ho no aguna so aduru eye Coco guest house bungalow hora ena dwumadie no ebekoso Jubilee Hospital se enka nche se kwa ye kwei se ahoɔden ni ho no anya ade abetumi akobi enu nti ya na de wani akyerem ewo mo ho bra no mo nhwe wo se eye patupa yaresa na wo pa wo de be ma wo se eje to ho nso ne dandan wo a eno so ye behwe ne ane kama lab no nso facility no ewo ho ede ema wo a wo beba ne ahwe ama ho ato kama ye wo pharmacy wo hadro bi a wo pe antenatal care ne apinfo no wo so ma doctor fo ne di o mani di wachi free bra wa fa ye funu kopim bra wo besu asumdwem o su asumdwem nso a postnatal care no nso ewo ho no mo mbehwe na o matimi aboa wo ye bekwa homa ne so na ye ne Owura Samuel Ato Agri or your executive secretary at the Emma Food and Beverages Association of Ghana. Yene nko otwe nkomo kire se Ghana yen tax system no ehia se ye be overhaul no kra. Adenti na eja agre ne nkrofo ka sa ansemi. Opani oti enkan FM so nie Maakye. No, Jimoso. Na umpum boko de. Na mi adon. Yede Awurade asena eja same adenti na woni muku yi. Mo kire se Ghana yen tax system no ehia total overhaul. Aden. Yo, that's it. In fact, yen komo ye dia kwitri pa. Na wo hwe your friend is saying the way na government no and as GRA implemented taxation system no komana. Ni na ye double taxation. If you cry a trip which ya a chantia moso be you know you can say that is not the right way. Tax system manufacturers are not the business people no. You won't be in high. As I say, we share your VAT component now. It's charging almost about 2 or 3 times. And your scheduler, Emma Obia, different categories, and here on which you answer a business people. Anka, you're in the back one, nature and the name say, they would share 5% to, so would share 10% to, and the NIA cross board. But what crowd nema edipa, not say, oh, yeah, analysis. Won't say, Pipia, you bet charge your port, get the car, the friends say, but we know ever count. Any antecedent components that count now, you be at the same one. Who send in your money about warehouse, and our friends saying, who call your retailer. Yet your friend is saying the same button, a beside account, into which your ports, who sign it here. Our friends and retail and the wholesaler no
asan ko distribution asan ko tia asan ko retailer asan ko tia nti no at the end of the day no se koba ni se wo na wo ye end retailer na na so koto bi wo cottage store bi wo kona bi na wo kwakoton wa eno so no ye ho rate ane so ese wo tia nti no ye hwe ne sana na ese da bi ye ntina se ne ye nhwe nyema ye twetua e ho nimfa so no enyi free honom because we will be to say COVID tax de buy na ka de da ye de buy pe say the coin nature na ka say o ye health sector no as of antian fa no ko na ye nhwe say na bit me raise ka ahwa yare fo na che say ye bibi na COVID we share percentage a wo krom se na it's almost like when your malaria wa kone e treat you no abefi. You know, there's no need to keep this friends and tax policy on our taxation system. You know, you see, you're free honor. Now, if you share other nuisance taxes, your journey levies are your GR, and also no NDA in ADA, Yano, you're free or send a better consumer, no, I am in the one. The woman is answer income na the man, and that's a salary I would know. But Sabambi Rezi Sika. Edi ahwe omanu mputu a eyemene wa na kwambenso ne befa ebitimi enye sesika yen create environment no na fe no yemma private sector no expanding the business ye biemu sa na njuma ye biemu a ye fankofo ndodo na no eho na internal revenue system no ebe ma ban so enye ne sika now unfortunately no so aban ka se minye sika who collapse business no we raise tax amankofo etua nti ya hwe ne saa ese da bi anya no kwanso no reason certain dia na wunyi ska no wobekọ your friend saying the same business people on waka akọji tax nti ya ka say wo ya ne saa na businesses ni bebre na be collapse no so ama your friends ndwumako a omontumi engineer tax system na no bebre relocate to other your friend saying neighboring countries hono omo your friend system near flexible kakra omo tumi aye because as I say the kromo anankasa no we should be to manufacturing now we share the cost of input very high. It's almost about 70% of your friend saying whenever na produce no and some we are what do your friend say overhead in your account na pay whenever no nebo no e cost obi antumento and our cost no so no abanso ono so enjao wo ye adwuma no a wo ye wo chia taxes no business na wa ye nanka wo benya mfaso na wotunya ebi wo adwuma no mu no afi wo behu na abanjina konso so no so gene tax almost about 70% of nyama na wo tua no ana say wo income ana wo turnover injini say wo ya ba na wo ji say sika na sign the bekama manufacturers no ana say the business person ono so etumi e de hye ne dwuma mu na hu ya say na ejuma na ye no ye ma ban so nti ye ka say yen hwe na yen trasi na yen hwe niama a enwo hia no na yen yifi o mani hiska ba ye betumi afa kwan bi so enya sesika no embo amana bro so esan say wo hwe bibi ti say your friends saying taxes am aban dey buy recently or dey buy or ka say we ejuma with profit now before tax no ono e mu 5% no and can be bia or just 5% na free ho answer what can calculate other taxes no at the account I didn't necessarily by that it's say your friends say mismanagement across so no or mining hesika so business people no and I see just 5% no out of our profit as our profit no you dey say you do no more think I better for the door I'm not going to name into me must can say you better it to me in ya sika do na de ma aban so anti taxes no so and yet in your betu tax no and I'll be near your friend saying sika na na say impunto beba we san so tun tem bia na my timemu for no na mo ahunche e ba mo san kwa hia mo nti no wo ti se no yen ya ye adwuma no my benchmark value bi na yen ka say ye the way e ma se na be ya samri we no
which me a beer with you, man, or being a face can I be with you. Now, will be a musuno, say, between this time and this time. Nimpa Obefano, a becosu, send a bear, a vibing Sisicano, the free ho. Now, so one yanisa, now see, Tincha, me too, now which ya, nothing me trying to mean to ya, take you and me too. Tuma, Uncofana Mafomina, so, and say a massacre, your friends, they can say taxation. And woman, the lower the tax, the higher the compliance. Now, a bed man coponoso. Okay, ebi no crash ase omo kyerɛ sɛ as a wo back Ghana Hanma, especially yen Ghana Revenue Authority ho no omo pɛ unrealistic targets a omo set edima won ho baby amon nso mo wono from where you sit no saa na mo hu no so omo set unrealistic targets de ma ho eno ka ho bi na ema saa double taxation a ye ka ho asemi ekoso if in fact Medi Abano ya be. It's an target bia GR reset. A yenya abandoned because Sessica win America. And I'm person meji. Yes, and on come beba ho say so no mo ya adwen a what about say yenim say Ghana Revenue Authority no omo enye independent on their own. Omo implement policies and programs from the executive. And he say a member of the executive no beka say Ghana Revenue Authority set unrealistic targets and the mama and no normal they harass business people now. Opposite what you're saying. In fact, a hono in Obeka say on no Montini. As I say, he has not been faithful to the Ghanaian and the business people and the taxpayer. As I say, GRA ain't to be sorry and can say me increase the taxes. Only the no collector. Or ye near a buying a becker on yanu and enforce it. So, Intino, Ushe Niamani Bia, who ye who are taxino, and I say, who will be Bia, who set it target Bia, who says can a bar. Target now was setting, and only say, over 2 taxino, and also be expanded the tax net, send a bear size can a bar. Who raise the tax bar no, now saying, go phone to ya. The woman say, 5%, now 10%. Within a short time, the same period, but because we're increasing at the end of 10% in internal compliance level not perform, but within the same period, when you see now, you should know I'm an aboso. The son say, the canon count 1 year better no. So, put the 6 months at a higher cost. By the end of the day, no will be someone say, Meji Sasikano. In Juma, and as I'm proposing it to me, Kitwebi. So, Anka, no, Emma, a bono conform Kakan and Kofuchi and Kabon say, Nipa be in the Betia. I target to Kana was set, you go beyond it. But in Piano, a banco, no Kase, Minya Sesikawe from the finance ministry. Not say, a friend saying, target, no, that the ma GRE. Almost with national some year or moon kita one. After no better say, oh, and yeah, I dare no implementation, you better enforce. Only who can better say, me enforce it. And until I say, maybe the car, dear, the back corner of Cockatoo. This answer bank sent to me, but me, your friend is saying a tax collector, and a GRA, no, or none of the Cockatoo says, whether you pay or you don't pay, what they will do is to close down your business. They don't care. Inti enye wo mu na yo eye the target na ban e da ma wo mu nti say ya ka say omo so na mo tutu ne mu anyhow then it's a betrayal because they cannot do that on their own. So I see people can say GRE discount necessary and that's all you know there's something that they can do. Who can say they no 2 cities there's nothing that they can do than to take the 2 cities. And that's a 2% on each way. We can say nobody should pay taxes. They cannot go out there and chase anybody for taxes. Ayana, almost sa directives in the bar mode of collections. Yeah, can and also count because a coban is a penalty for abedika be no one to mean here. Then the enforcement begins. Into more enforcing us or one to mean here instead of negotiating with the people.
they will ask them, we need this money, 1 billion at your friends in Jubilee House. Coin of Befa Souvenirs can Jubilee House or Chinano, so, and yes, I said they are not doing their work. Until they will go down there and close down businesses so that people will suffer because Jubilee House need 1 billion city. This is the problem that we are facing. Okay, so beyond you're Sammy, because of your brain into beyond say money media, more engagement, sending a frewa, ultimate bread church and Yamudi beyond that, then a more years said ye beya mobile chimping in 5 years some woman who say when you abre. Ya can't be free. And young Kwana, ya can't send you money. In Coco be free, ya can't want them. And your friends saying technocrats are almost no or money tax on my being omuna a to a mindful. Send your own yano or mine in the bebo. You back off home. But Omunti, Sankomutia, Nka, Minjin this Pempenso, you be drew her. Maunti, or Mukwa Mofasono, the great economist, said the vice president. Or no, I can say, on Baya, who are your friends saying? Implement and what can you do? So, excuse me to say, recently, Ushia, your friend is saying Chamber of Commerce. Or see, about your friend is saying 2025. Obe Wevi in Comfort Kaumudina Deninano. This is the same person who said in 2016, say, Meba Sidino, a Bejina, a Base, in Juma, a Bipian Jumamu. From what he said and from what he's promising for 2025. What do you see? Full of deceit. So, 2024, you are still the vice president. You are part of the governance. If there's anything to be done, it has to be now. Then we can have faith for tomorrow. But we don't suffer today and say tomorrow we have faith in you. So, kind of idea, then say total betrayal. Then, excuse me to say, in India, no one. And do so. It's in a big on Baya. Somebody one say, yes, and say, Yejuma businesses are collapsing. It's no Omumba Modiana, a Bibium Pest or Mosha, or make me in 2025 Mana Konimuno. They're yen and da, a Bakun in 2025. But we don't wait to kill the golden egg, and then 2025, we expect the chicken to come home to roost, to lay more eggs. Where are we going to get it? Here in Yanisa. You know, to be because near Mom Casako, I am from Kochi and Emma who find Emma 2025 on the Waving Comfort. And there's kind of work when I were in a Kotia IMF. Yes, I mean, my when you brepa, when you brepa, but you benny can be young fancy our daroma. Sending a fruit be more bit to me and be a can, or pay any tea for Dasipa. Ora Samuel to agree, Executive Secretary, Food and Beverages Association of Ghana, FAPBAC, and the court train community. Proud to say interview no Gusa Yaka Jubilee one somebody actually say, Brana Bejuaresa, Bukitima, Fakoku Juma. About your Jubilee and if you're there, you may not say, oh, and Chachana caused then diabetes and hypertension, no, oh. Woman no more trans your much church woman. Juma Mudi no more yard. Or bet you send you be no Dian, Ubi do a Dian, no Benu Moons, you drew Nis Hanumano. I will be to me a son who yard and 10 dear free diabetes in and Yarawaho do a cat in Yana. Jubilee Hospital, Penya Sabia, yes, see mosque, ever hot in Tiano Muslim for no air bar. Allah, walk bar of Brennan Swan, one way among you, because oh baby of a court, aqua free Allah. About Jubilee Hospital no able to a mantra at Chimdane Abuabo Quantum Point so bridge and so and I be Jubilee Hospital. One would did Juma or Honor Wedgman for from OPD. Ekusi lab or home no can say lab for no beam our muti and then woman any muti Mrantiam Nimaba wow yeah Juma Palma who say yeah a Jumani Doma come so our more diabo my Ghana Kutuku mine bosomi mine a buaqua. Almost summa this year wahapa. Jubilee Hospital, the Empire Chow. Or I said you almost see your home, I would do one more yard and a crash as you say, Johnny. One more wow. For any children honor on my hair, and can you make an fan mum. One more running ambulance service, since you are not doing the soon as I did be better show so. All the honest will be young who could drew
na wafrɛ wɔ mo wow bɛba na waba bɛyi wo afiri ɔhaw emu 0244 575799 ɛna 0241 784645 yɛmfrɛ saa number yi sisi a na wɔn nye yɛn so anaa wobɛtumi asivu ato phone so wonim da ɛda bɛwɔ wo ɛyɛ na wafrɛ saa number no ɛberɛ a wobɛhia wɔ mo ɛbɛkyɛ ɔda aboabo amantra bridge no so na bɛhunu Jubilee Hospital wani ɔse ɛna ɛha wo a ne nyinaa momfom ani nkyerɛ mu ɛwɔ Jubilee na mpanimfoɔ nhwɛ ɛntumi ɛmmoa mo ɛnti Jubilee deɛ wɔboa yɛfiri hɔ no mo ɛdeɛ ne nkyerɛ mu from Pond Enterprise adwumawura sɛ yɛnka nkyɛw sɛ wabie provision store pɛ so kɔfa nneɛma bɛgu ma nneɛma no nso wopɛ deɛ yɛatete so sɛdeɛ wobɛtɔn a wo nso nsa bɛtumi akɔ w'ano a ɛnkwa akyiri hɔ ma ɔmo nkɔkyerɛkyerɛ mo ho ngu so bra adwumawura from Pond Enterprise hɔ no mo na ɔntumi ɛma obi ntɔ aboɔfoɔ kwan so nso kɔtɔn a wo nsa bɛtumi akɔ w'ano ntɛntɛm paa ɛbɛkyɛw sɛ ɛyɛ mackerel nom na wopɛ brand bi agye din na woba hɔ a wo nsa bɛka bi yɛba no cooking oil nso deɛ a ne nyinaa ne agye din bi a woba hɔ a wo nsa bɛka bi tin tomatoes no wanhwan tomatoes no ne nyina ɔtɔn bi perfume rice local rice yɛba no asikyire gari biscuit no ne ɛka ho no milo obi sɛ milo deɛ ɔpɛ biara bra hɔ no mo nsa bɛka bi detergent no so clean omo geisha parazone yɛsi yɛbɛka adeɛ bɛkye wasɛm wɔ anaasɛ buru ne wɔ ntadeɛ adwumawura from Pond Enterprise de mpakyɛw kɔ Mandarina Hotel aseɛ hɔ no mu a wabie sotɔ no wɔ hɔ no mu gbagbaragbaa watie yɛn nti wabɛbie ne nkrabata no bi wokɔ Kane GM Bank dankɛsi no mu a wɔwɔ hɔ saa nso ɛna wokɔ nkwantanim New Market wɔ hɔ na Liberty Lane hɔ no mu a wɔne akuu na n'aboro san ne deɛ ne muhwɛ ne deɛ ɛhɔ ne electrical shop deɛ wopɛ bi a kɔ hɔ no mu nsa bɛka bi yɛn san kɔte nkɔmɔ wei mfiri hɔ no mu tɛw na afei yɛmmra ɛmɛtoa so owura Austin Kwabena Brako Powers Esquire ɛyɛ convener de ma Ghana Elections Project ɔmo kyerɛ sɛ ɔmbɛyɛ demonstration adan a dum so ɛgya wote yɛn kan fam so ni maakye ɛtiefoɔ gye so papaapa Ghana Elections Project ɔmo yɛ henfoɔ Ghana Elections Project yɛ ɛkɔ a ɛyɛ abanse ɛyɛ pro-democracy group yɛyɛ deɛ ne sɛ yɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghanafoɔ bɛtumi yɛde ɔmo ahoɔden aboa na ɔman no afɔ kan na yɛyɛ ne saa no na nneɛma a ɛsa ɛkɔ tia Ghanafoɔ no na yɛn nso yɛ fight against it yɛboa. Ezi dum so demonstration no mo yɛ ne he Ghana ha nyinaa ana mo wɔ baabi pɔten a mo yɛ no ade nti kura na mo pɛ sɛ mo yɛ saa demonstration no. Hello Mr. Austin. Ati atom ti yɛhwɛ sɛ yɛbɛsan I raising back on the line afei yɛne ne ntoa yɛn nkɔmmɔbɔ no so mo kyerɛ sɛ dum so no ɛtete wɔ mo kra pa ɛno nti wɔ mo ba bɛyɛ ho demonstration san sɛ oyɛ mo yɛ oya no amfe wo se a obiara enhu mmɔbɔ nti wɔ mo bɛtwe aban ne pa na aban nso nkrɔfoɔ kyerɛ sɛ aban yɛ twene o twe aban twene mu a ɛyɛ nsasini ɛdin o ɔpani na san ba yɛne ne kɔte nkɔmmɔ no mfiri hɔ yi owura Austin na wogu so a wokyerɛkyerɛ mu na ahoma no ebu ne kom denti ɛna mpɛ sɛ moyɛ demonstration no hefa na moyɛ no demonstration no egyina ne ma bi one sɛ yɛbɛma aban ɛbɛma ECG release timetable no timetable no ɛna second one sɛ aban bi na de so no solve problem no na yɛyɛ on Friday 26th of April starting from Obra Sport up for Ministry of Energy then yɛyɛ up years any petition amount na ɛyɛ nema mmienu sɛ ECG timetable bɛba out but sɛ an wofia wonim sɛ yɛfu bɛba bɛda ɛkum anaa wɛba bɛda wobɛba na mo deɛ mohunu sɛ ɛdum so nti mopɛ timetable saa ne nkɔmmɔ no teɛ no saa ne nua ɔmo sɛ ɛyɛ problem with ɔmo 330 transformers ne there was a problem with transformers and just how we my power no say oh and me boom no na ye ya prepare na ye boom ye gadget say em ba na ye pesa e ba so na le ma na say e kenye say ye too deep cry we the time people na my organize ya bravo nti demonstration no betumi afrɛ sɛ ye timetable
that if you the pressure about no my easy to really can go now I'm gonna for one form what I let 2012 yet your call to from your boy in the day that time to go Pisano and I do that with your capacity it's about way by no the PDC they produce more power ISU continue it's your more told now you produce more power and there's a problem here which means that you need capacity problem. If there is a generation problem may be a better financial, maybe a better data. I'm not trying to say it. They have a problem because the many of them and 10 years over 40 control prepaid. How do they do? Can they do how they do enjoy? Because the boss not say, can you a doing or a find out put at the moment and yet they are but or you're wrong because meaning to that contract, a contract. If I come and I'm not paying the next year, it means they will breach your contract. If you know Canada, on two times, you are going to go 2 years days. At your move here, taxpayers' money, they got an additional. Who my service, my quality service, and yes, over compromise. And you won't see a demonstration. 27th next month. April, Friday, April 26th. 26 mum. 26 April. Oh, okay. Okay. All right. Yate yada se papa nti momo de ne de enye akutie bi na mo kɔbɔ ne mo kɔ akɔgye aye timetable dum so mu de mu hunu sa ba nti o man ho timetable. Okay. Austin yɛbɛda ase ne de asi ha na ye nyina yakoso anu nsu atwen o penti duru ho nso a yɛbɛba ne ababu mu nkɔmɔ. All right. Austin Kwabena Brako Powers Esquire. Na just oye mre nimu ni no. Oye convener edema Ghana Elections Project. And yene ko twen komo ansa na nkomo bo we beba so no so ne yegusu a ne ye di frimpon ho adanse abusua kasa tenten toponko yemfe ye nkyirem ba bibia behunu se yese ha eye adwumawura branch wuram koto wade watete so na ne electricals no so de tena na meka no multi socket nom sanso so na cables no 3 cores o ni nyina bi afei wo ba no fridge guide TV guide o ni nyina bi Yebe Fred Jumewura was 0244897525 0244897525 and after 0206 473953 0246 473953 yen fresh number ye na Jumewura from Point Enterprise wonye yen so ye free one mo I was see etumi hwe na yetoto yen mema yen yi Mema yene de oma isisi nti ase a wani mbegu ase pa. Kunlun Ghana Limited de Mr. Kill ne de aba. Osi be a real man. Obey a real man nso de a na Mr. Kill no. Ena eboa wo. Eba be increase wo sexual energy. Afei abe prolonge wo sexual periods. Ebiom ebia na wusisi anase wo kotodwe. Agodwo. Obema na gina ne na so se ekire ben. Obema ahoden we adwuma kakra bia na wabrɛ na fatigue asimu no ebe yi ni nyina de afiri hɔ no mo ebe boost your immune system no ama wakono no ate kɔ no mpacho ede wade nyina de brɛw sɛ de apama daka no ayira ayɛ no akono adaka no ayira no ba bia hye bia ɔde ma ne de ne de ba sanso ɔde mema ne de no nso de ba ama watimi anya nigye na onso so odi wose ama awurade Mekobi odura aboa na bamu abu premature ejaculation we ekasen ebe yini nyina de afiri hɔ no de amoa anya hoɔden mapa yawo hunchun capsules abrantie mua okugina ho so wodwon so a obɛkyem ayanche ne ho saa ase wo wa de abaabo ni mu no dwonso no a wo dwonso no ho abenedie nko ano no yebacho hunchun capsules no eba be so urinary disorder ni nyina mu apapa ne tantan so ayi na firi ho amo anya hoɔden mapa e de adi udwuma
afei low sperm count wo de otumi ye wiase style ni nyina otumi ye ni nyina bi boy ehwan uye ni nyina nanso akwada nsu fie hoda low sperm count ni ntia ma wonsanka SNY granules ni bi afei ma no nso die nie o araba bazin tablet no araba bazin tablet ogina so a wo menstrual disorders ni nyina no ebe yi ni nyina de afiri ho no mo ama wo amwanya hoden mapa afei aduro ba kwa ma ne mema ni nyina ehwiri so ya to ne din se king tablet eno ne ye BP hypertension aduro no ene oma kwan ma BP kumwa na wa na opeu san se king tablet na ba a wo yi nkrofo tete nkrofo pressure so de ma wo mo aduro ye papa nti Food and Drugs Authority age atum atem dan ne mpotemo ye beko LB amoafo nana tumasi ochini ba Kennedy wo Green Pharmacy afei achiasefo nso kɔ Macdako ho yenye wo asin fosun so kɔ Francis Mensa na Mama Doris ho yemfre Kunlun Ghana Limited was 0545 906665 0545 906665 and a 0504 906665 0504 906665 ye Fre Kunlun Ghana Limited ewo sa number no eso omayimu baby biara aduro yi can be found kokope bi na toy opani wa shada pa na ene mprekwa yi wono an wonye wo mo nuane papa na edie tu be hia preko pa wa ese tukutuku yamane kwa mane nko bola so nko yanche ne ho nko ye ne ho bi ho yamane aduane padi wo ton ose wo pe ba ko mienu mi ensa aduanu mpo ena wo pa fresa pick farm yi se sia e was 0244 878763 0244 878763 o fresa number no a obesum ne nkomo bi e wo ho no mwadi we immune system no agodwo ayemre papa e wo so ma nsa eka kumi herbal tea no ebi yedi kumi o enkrofo mo ate ase a omo anya mu gidie die ene ye kan ya no ma so ne soro adansedie nko a kumi herbal tea eye papa ko na kokko pebi anopa yi a wunya nidi yi afi na bepe duane adie no empepere wo twetwa fufu ngu yem dikan ebo kumi herbal tea no bone gwa bom se ebe popa wo nsunu ni mu asanim ama nsunu ni mu ada ho afi mama unit fufu no betumi akutwa nkontomo bi a opegu akire kumi herbal tea enwumra wo ba beda no nso pa cha obeye bag ne ba ko no wanom simadu ekopim edunum ntem na wabone gwa ono okro no eye papa eniti Food and Drugs Authority agiatum omanyimu drugstore bi amu gbowremu ansa beka bi ni titiriu ni yem potemo hanom wo Green Pharmacy wo ko ha ansa beka bi Masari Pharmacy always ansa beka tumasi amoafo otini ba Kennedy afe yakoso aduru nso a Bosome Pharmacy wo fa ya won ho eno nso wa achiase ye nyina yemfre Dr. Paul Kumiminta e was 0248 716402 0248716402 afi yebesa nso afra na ye 0503 785656 0503 785656 785656 yemfre Dr. Paul Kumiminta e was a telephone no eso se ayaresa wan asem an ye ka dia na ye da so agina ho Afrakoma Community Hospital se yenka nkyerɛ baabi bi a wo so wode nkwagye de aba yaresa no de aba na ayaresa no de aba ɔse yare bi etete wo no nyakukuduro ne bra hɔ no mo sɛ wo yere afa yafunu na ompɛ sɛ obemana kɔ wo baabi ekɔdwodwo no akwakodi na tamu ama bi aka wo mepacha ofa wo yere no kɔ Afrakoma Community Hospital nkran awo ne bre ye duru hɔ no mo a wo se ka mo tutu so yenkɔ Afrakoma hɔ ɔyɛ ɔba atampa ɔbɛhwɛw na wa afa wo ho afa wo ba sumdwem Afrakoma Community Hospital penny bema okunu no ho kwan amwa be gina ne ho kani nkyɛn ɔde o yanchimmom ne ne mu nyina ma yɛ drama no a na de awo asumdwem ebia woni mo de hye bi etwo agina nige akyekire firi ne nsɛm ato atwene dasmi mu a mepa kyɛw atwu ne nti oni anige wɔnsere Momi entena ho anya kwadwo de kwasi de ema entwena se popra mfane nko United States of Asamado adawroma yenye bibi mfa ho animu ya
Bible kura kan to say so de obi ka no oba nkyɛn enka nkyɛn ne sɛ kɔ no wɔkyena waba sika bi wɔ mo ho mbetumi ahwɛ yi twi ama unwie ama mframa pa fa Ghana ha ne bi afa ne nantem woto hɔ no mo na wayi wani sɛ pani oyi mframa bɔne wodwem obeya ma brantie wa firi mu ya ma koto na ntwi abɛbɔ dan ho abɛ penti dan ho abɛ kekare wani mu abesu nso wani mu ni su nyɛ fɛ mum yɛnkɔ yi twa no ne yɛn nyinaa mfa ɔdɔ ɛmɔ ɔdɔ mu ntena fie hɔ Afrakuma Community Hospital wa adokotafo a wɔn etirim abɔ bew nursesefo no nso wɔn nya konkonsafo wɔbɛkɔ no wɔn ti phone so akradwo Afrakuma deɛ wɔn nte saa wɔn wɔ nipa ho ɔdɔ abadaye na wɔn de yɛ adwuma wɔ hɔ no mo ɛnkran obutuo amasaman ɛne nti mu amwɔ akatapɔ mu amwɔ fise mu amwɔ pokuase mu amwɔ yayira mu amwɔ mpɔtamu hɔ nyinaa ACP Mumfumani nkyirem ɛwɔ Afrakuma Community Hospital utie me na odihye bi wawo so nkran ye hɔ no wɔbɔ ne bra ka kyɛ ne sɛ wo ho dodo a ɔnkɔ fie ne fie na yɛhwɛ ne ma ne ho ntɔ no yɛbɛfrɛ 0597 005963 0597005963 yɛfrɛ number we ane yɛgye so akwakɔgye ayaresa yɛnkɔ hɔ no mo na ɔmuntumi hwɛ yɛn mmoa yɛn na yɛn ho ntɔ yɛn tententententen paa Afrakuma Community Hospital no abusia companies yada roma wo ene si esi nkonwa free dwoda kopim fiada wabra nonsia aba pa mu kopim bra nondu ebebo ne de yɛde dwumadi atunu din sɛ Maakye ene de brɛwo wo yɛ company utie yɛn onso wo pɛsɛ wo ba na oniema ne yɛbɔ ho dawuro de ma wo a mepaacho yɛ sɛ de ofru di apa ne epia no adwuma yɛyɛ no wa ha no ɛwɔ sɛ mmesum ne yɛyɛ ma ne boro so frɛ yɛn wɔ 0532 509284 frɛ saa nɔmba ne sisi a marketing department ɔbɛgye wo subra betua ketewe se na yɛnyɛ adwuma so no ɛmfa ɛma wo madaroma adwenkyerɛ ahodoɔ a mode baeɛ na ɔhwɛ yɛn live ɛde free cantonment prisons barracks block N ɔsɛ fantastic show ɛna yɛyɛ ɛwɔ ha no Hamza Moro yɛda se Kwame Taylor so wɔhwɛ yɛn live ɛde free pɔn ama Ghana ɔsɛ ɛyɛ asɛm o pɔn na ɛnɛ ɔhwɛ yɛn de yɛ free Martino 1 ɔsɛ good morning mehwɛ live de free Kumase ɛyɛ Jachi Lake Road ɛhɔ nom ɛna ɔwɔ ɔsɛ AJ when they blah 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 yo Obrofo na to afa so yɛda ase nonetheless for coming through with it. Sintim Isaac ɛno no. Teacher Kujo Tepanyina Susu on the politics ya waso egu mu wa ha nya senketo. Kojo Wusu say good morning Obi and the team. Also tell the hey abranti we kwotwetwe nsɛm de aba. Yate yɛda ase pa Kojo Wusu. Enye eyi no Foster ɛno no kɔhwɛ nsɛm de aba no pay saa no Blessed Sun 2 p.m. Asantema upon not just say a glorious happy birthday and confirm Mrs. Honorable Mrs. Lawyer Betty Mood Idrisu or say mommy enjoy your day 2 p.m. ne dia or de buy and no teacher Kujo Tepanyina Susu or the aba Shama BA Edina Benya obisa se hwan na build Cape Coast Wamu Stadium no opesu ohunu Haley Selassie ne dia ono so dia ba wa ha no say there is no way a minority no any NDC o metimi sabotage na nado any MPP aban eni nti o muntu am hofo opanyin 80 e wo kasoa o se a teacher fo no e wo sempanimfo hwe no mo kom asem ni bi de ma o mo pa ko mensa pillar 2 enso che se dom kwabenya constituency no di free ba on the o chia Dr. Joseph Sian Japan CEO Edema Zoom Lion Ghana Endra na woda o mana woda pa teacher constitution ya Canada na wasan dia baha ya da asibebre Kwadwo Wus ya kan Kingsley David Kwaku K Kuma Francis Angela Brown Joyce Enim ono no ewo USA Joyce Enim no ya da ase Chumberima Ben Echampon Ata Abraham Starboy GH ena Abi Evans yeda mu nyina mase
akasimadu yɛn se yɛbɛtumi de afa frɛfo a na afei yɛn sɔre so utie yɛn na opɛ sɛ wo nso ba mu a yɛ mo akwanya ma ho nyɛ ha ho anyɛ ha na efiada yɛde wobɛgya hɔ na afei dwumadi aka no nso abɛtoatoa so ɛde ama wo enti saa ne ɛbɛyɛ ne deɛ a na yɛbɛma oluma yɛ kasa yɛ numbers ne nie 0201944485 0554820910. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Bebacho dini bebi akase free. Chairman yintio. No pay the mama me akai me papa ko soyin. Ababo ko soyin. Ene na yin funya papa me pa am person bi say sa this year wi me frewa boma ababo ayin funi nyina me frewa ni dim. Ni nyame nyadu. Nyabotre. Sa de na asa. Sa eno de me kai so na sie me papa ko soyin. Nti sa asa. Asemu. Anyways, 0201 944485 and 0554820910. Me share na me ye yi sa bisanyo no. Me ye said me wura afi no. Obetumi edi odi aba. Di obi sai ne se wote ye. O se sa asa. Nti me nim sa no pay wo didi na asan. Say so ne credit na asan. Prepaid nso na asan de amanim. It was say asa. Yate. Eno no hwan na boy ye. Pa bubu anase hwan. Se ne be ye adwuma ne nye dendende ni nti no. Ubisa na we kai wo nipa no boy na wakaka ho na watimi ahwehwe de ama wo. Why? Na fe watimi abone kama. Wahu. Sa sanu a woka no. Wahu nipa kro boy. Okay.